Ia ia tertununga ua tatou maua fo'i lenei avanoa lelei ma lenei laolao lelei i le lofa pa'asoa o lo tatou atua. E fo'i le tertununga lea ua tatou i le weekend o lea ua sofareile i matou. Ai nisi te manatu o le tatou atunuu ai o Samoa o tatou o loo nonofo maumau i New Zealand ma Australia ia o loo fa'apea ona tapena ia le asosa le ua asotona ai. Le fatoa matou taunuu mai i le vaega ta'ua ia o le fai'uga o le vaiaso i fe'au magaluega o a'oa'oga a le fanau ia o totele fo'i o nisi e le mafai ona malōlō galuega i le asona'i ma le asosa ae o le ta'aviliga lea o le lalolagi o lo e soifua mo tatou ola ai ia e maise lava tatou ua ta'ua o tagata ua fa'ata'ape'ape eseina ma lo tatou atunuu ia po i tatou ua o ese o tatou tu'ua o tatou laufanua ma lau'ele'ele ia ua faia lea vaega ma lea vaega o le lalolagi ia mo tatou nofoaga io ta'ua outou ua lalata'i ai ma outou au mau ai ia ma fananau ai alo ma fanau le aso faraia le aso lima lenei ia i matou i California i le ai ua ta'ua o le matapagaumi po le City of Long Beach e le mamao ese atu ia le matou nofoaga nei ia ma le nofoaga fo'i lea o le kolisi i po le university a lenei a'ai o le university o ta'ua o le Cal State of Long Beach pea ma le 5 minute e latu i ia e aga'i ia ae le mamao ese fo'i matou ma le sami ia ma le vaega o lo mena lina ta'ua lenei City Long Beach ia e aga'i ai ia e sa'ilitio a ta'ua e nimo lava ai i le mi o le fo'i ia e ia'i latou e fa'aogāina i tafaoga ma tulaga fa'apena ia na ona nonofo latalata i le beach ia ma le matafaoga e sea matou ho'i ai ia ona o le tele o fo'i o mea e a'afia ai le ia pei o meni o ekalesia o lotu tulaga o organizations ma mea uma o commitments o committee ai meni o fanau ia ma le tele o le mau mea involve ai ia sea ai se taimi io e aga'i ai nofoaga fa'apea aua lea ia o lea ua mataulia mai le fai'uga o lenei vaiaso fa'afetai ai i le atua ia ua aulia mai manuia o le aso 5 o le masina mulimuli o le tausaga ia o le aso faraile le ulua i aso faraile lenei o lenei masina ia o le aso fia nei aso 5 ia toe 20 aso atoatoa 20 more days before Christmas io e pea fa'apelo ua 5 aso nei ia toe 20 aso ia ona o tatou aulia lo le manuia o le aso fa'apitoa e fa'amanatu ai ia lea fo'i ia le soifua mai o le pepe ia po le li'i o le filemu
Ia, manatua fo'i ia o le aso ia o le tatou auaunaga masani ia ma le pa'aga masani a le tatou. Ala leo ia le tamaita'i o mafanua tupa'i i se taimi o muamua po le tā o le fā ia i matou ia le o matou tatou taimi ia i le o toe mamao ona mai la ia lea. E lelei mea uma ua ia i Iesu o fatasi mai o te filemu a le rou matai o te whaia ai. Sai mai se sera pese leu suatu. Pepe se tatou I lo tatou atua ina whawhetai I lo tatou wali I ole na maliu e mama ina I tatou mane ai lo tatou lea. Ngā aleluia, aleluia, whawhetai I lo tatou atua, whawhetai a Iesu, whawhetai a Iesu o lo tatou whaola, e te lena wa tatoa, ngā sala ua mumu e peise I e ula ai mangalo lava I tatou nei uma pe asala mo ma le fatu atu wa aleluia aleluia whawhetai I lo tatou atua whawhetai ia Iesu o lo tatou whaola. Whawhaitere le atua lo mātu ka mai lo loka ei maua le nei aso nei lau nei malfile mu mātu o lia malmanuia whawhai I lo wanga le lei whaiwhitea I lo leo lo mātu ola mai ai le tae au si o le nei tu la fiafi ua mātu iai li ua I vai aso le nei masina penatu le ola lo whanau kevisiano e whamatala loto ia ma whamanatu ma whaelonga ina ia le whanau mai o le pepe o le kerismasi o le li o le file mu pepe o le whaolatanga ua ta pena iai le lalolangi ato te mai matu te whaftai nei a wanoa o matu maua ia lava la ufio ai ia wanoa le lei whai ono matu oe ai mo matu saki ai I o manuia whaftai le taulanga sili e tasi ai afe o e sauia mo matu uma tangata sala ai paulatanga ua e tapena mo matu talo whaftai ia kai au lo ngā tapia o lo matu sosoanisi o maia ia mo le tua matauna mo si ponga kutai a fōi ni aso matu talo le ia ai watu ia te me o mawhai o lo matu whaia ni whakinu mo ai so vi inga ai au lava o matu talo ta mai pa mangalo Noi o tua ngalo ai o matu se malea
Mangalu matu imali te yo kiliso matu. Amen. Ya, na ture ua tatu mua I whatea ia le whasangi ma le whamanu I inga ma le whanetanga I tatu atua ia e tusa o lona anga le lei whai pea I lo soifua ia maluola. Ia, malo le soifua, malo le pale, malo le sui, malo le whatotoa, malo le ono sai fi au mga luenga. Nioe, o le nei fui vai aso, ma le nā vai aso ua alua tu, ia au le fui ua angai mai ia le nei vai aso, ioe tātou te whaafetai ai ia le tausinga whai pea lo tātou atua. I lo soifua maluola. Ia le ua tatu tau whai tau mai o natu o na ua ta pena o tō mo na sa tai au. Ia le whatoa mātou a sofa reile. Le ua watu tatu temi ia toe sumatun minuti tali tu lai wha. Ia I le marotele e mesele nei waanga o le stete o lo matu ia I stete o California. Ia o le ua whasolo ina maruru le tu nei. Solo ina maruru ia pe o le winter matu le vai te tonu o le Christmasi. 21st of December, that would be the official, the winter will be officially arrived I le nei vaenga o le nei tulalulangi o lo matu iai official lai le o mai o le afoi. O le tau maruru ia I mata o maruru ate mine le ua tau langona ia le maruru ai le I longa ona I whapea ua whaitau wina o le winter o le lava matu te iai le vaitau o le autumn ia po le vaitau o le te ulu o laula au po le fall. O le soruasfu matasi la o le masina neu te sema a o le I toe lusu tasi toe whawa ia toe wha aso o lo li Christmasi ia au le stonu na ia whaato a matailoa ia na whaitau wina le o mai o le tau maruru ia I mato I le nei vaenga o le atunu o lo mato na nofo mau mawai. E taua le nei vaitau o le Christmasi ma le tau sanfou. Po fia lava le mena o lo lala ma nofo ai ia e taua o le ua tele pese tu inga style fou pese o Christmasi le ngata o pese tatu masani ia wape o au ia o te manatua le vaitenga o le Christmasi I le li pese fo le o Jim Reeves ia pe o ana pesenga lava ia na whai ai tātou pa olo Jim Reeves ia na pese yaso ia e langona e pai mai o le Christmasi ma le whiau o le whanau mai o le pepe o le whaorotanga. Ke lero ia teo ia o pio nei mo o foi pese I te pio o le Pony Am nei o foi pese tuai te mina li telen tatu tangata pese si vanga nai le au foi pese ia le au foi pese foi po le au foi pese metu tisi ale fio anga le o tali matau ia o I Pangopango I Amerika Samoa ia pe ia au foi pese te tele na o tutuila e mese pese e langa la pi fo watu o tali matau o ai lisi pese to te wali to tele au cinco se la pese tatu pe le ua fau mo so loi termine
aso ia pi o mo meo be quiet o quiet te tele au fai pese ina latu faia meni o pesenga o Krismasi ia o pes o vangai o pesenga papalangi ia pi o pese ai na pai ele tatu vai temi o tamo Jim Reeves o le Pony M o i Macy vai o i Macy tata pese io e fou uma tata pese ni e pi o nai pese ai na tatu manatua ai ia lo tatu vai temi e ai le tala masani ana o fa matalaina o le Krismasi masani ana o fa matalaina o te fa matalaina i tausanga uma io tala le tama ingo ia Albert Alpati mo na matua i se vaenga ai o tutonu o le malo tele o Britania io o le fasi ai wanga le tau le se vai me lata i Liverpool i ai le fasi ai le masalo fen mai le atua tele o se afe mo tupu ia le tangata sa amatalia le fasi ai lea na no foi le tama le o patimo na matu i temi fa penei o Krismasi ona iai le o le vaitimi o le ai fofta uma na fatoa na lata le o tama la o patie le nofo na ona matua no nofo la tu fali e nofo le campus o le university na o ngai ia ona o la ia le vaitimi e leo Elizabeth lona lua o ai le speta lumatu o Elizabeth le na umatu nei o le teimi le na o le tomaitai ia foi la le na avea le oda i fasi ai lea e aluatu ia tapena uma ainga uma le ai lea o le ngati atu ia lea sisinga te loto te le oto ia tu te whanongo mai tu te whanongo ina le tala le i tausanga uma lama ai le mwhaino te fia whamatala le tala ia ona papenale ona whai tapena atoa le ai le nu atoa o lumafale o tuafale o au tafa o moli teu moli emo so se tu inga mea a o le aso lua fulu ono right after Christmas o le temina whaato a luatu e lor savali latu ele se singa le tupu o Britania i le vai ailea ona o le temi utua onga whalongo ele li whaitau ele li o alpati Albert whaitau ele li i le tala le i la watu le se singa le tupu i le mele i la tofale ai tonu ale no foi ia ona o lole le uli ma faisi ma mau ese o le ona nga i rola ia le o le li ke sila na pasi e alu i la tu aina o le tala ia ona saura le li e o tonu me ala le li o alpati le la tu vai fale la tu vai ai o po sa o vai mai la alpati fo le i la tu ai matua matatia le matangofi o fo mai o teu uma ai le malanga le la saule e asisi mai le tupu matai Britania ona saurola ia leo le li fo leo alpati o mai pasi o le fale la o pati tu o ngatu tonu le matua i matangofi le nu ato ma i mamau me alpati se peia e se le la peia o le la tu fale lo mai peia tau matanga ese ia le la tu fale le atu fale nga ato a luma tonu ala le fale o Albert e ia le si pasta e tu e nat pasi o le mela o tupu o sau ale pasi o slow down ma le pasi le pasta ia vai mai al pati soli na o le latou fale ai matanga ese ia e pito i matanga i lava le latou fale i le atu falenga atoa lea mela o tupu ia al pati ua ma ala pati e oso le pasta lea ioe
o ma al pati o so langa o le tumu ta meti o le latua o ma pasi se pasi. Na misi au lesi la pasta masalo le maila ma le afai lalo tu po tu tu alua maila. To to mo le si pasta. Le o so lo le li o pati lumo la tu fale. Right in front of their house. Ua le o so I le li. Ona ua mai le pasi se pasi. Ua mana nu tangata ioe, ua faitala tangata le matanga ese I al fale lea. I le atu fale nga atua lea. Ia, toi oso, toi ama al pati oso, toi lalu le si pasta mama. Pato a oso ina al pati savali mero, he walked back to his house. For about a mile and a half or even 2 miles. Leo to savali mai tu. E o mai la al pati la tu fale. Ai, wafu le lea fu le lea tolo le li tu le fale ai o so masion tina ta tala te ila le tina o la pati o so mai mai e fu o la pati to ia fatru ai lo tina pa lanu tu me o wafu ai fe mai ma maule men sa vali mai tu ia pas fatru lo mtu ai mena le tu oi lu ma pasta ne ta tu fale ia e fai mai lo tala al pati te va ma o mai matanga ese ia tatu fale au te ila ala pati le oso tu toto le ai ma se fale o le atu falenga umalea e tu tusa ma le te wina e ona matu o tu tonu o le fale io e ua te I ala pati e to e tangi e la le ua le au nga ua mata muli le fale lono winga o le tala ele ita pena e matua o le pati fafo ne eni mori emo fafo a o tonu na focus I ai matua o le pati e teu to tonu o le fale ma to se au taua na mo tatou na nei vai tau Christmas ele o fafo io ele o fafo langa ele sau fo Yesu no foi fafo o tonu o lo mota o le o lo loto matutonu o ina e take di e tatou e focus I tatou ia teu lo loto aisia o ina e no foi ia le pepe o le pautama ia ina e fia no foi Yesu pe ama matutonu ia o se tala matere tatou por kalame ia o talfengai ia maleo o mai o le tatou angorne yaso ia ma lo le soifua maua ma lo le folau manuia ma lo le tauatai ma lo le onsai io tatonu na ua e malolo mai fe au manga ruenga ia lau tofa tupai lau tofa mo fanua ia ma lo le fa malusi le ua o mai o to na o to malolo au manga ruenga ni vai aso ia le uta pena to sa le va to amato waso for really ia ma nei alu la e ma nei alu pulo ma tu nei ia banoa ia e talo fa mai ilo tato no ma fa lo mo fanua Hia malo le fulano la epa. Ai wa anu le tai au e tu alanga fo lungo tapo kalame ia. ia Alo maia fatalo fatu le ia na no fa pi atu se fatalo fa le mamalu le atu no. Ai wa umana e batua sta fatalo fa ia atu e tu pe I fa fenga inga mo la tu fatua. Ia le vaenga o salivi o lo lato tau wasuina le puwai le ola mo tato tangata so se tu o le lalangi o lo iai. Ia mai se tinama ta mama tutua I te tono a inga, te tono mo tangase ngase. Ia whapea fui ai o tangata matutua. Ia le tala vau whapea whana witi alo maia. Ma naia fo ia nai whaopoponga le neta hea fau. Moni lau saunoanga ua o mātou I le weekend ia pe o le nei ua tōn nei vai aso tātou tau nuu le tātou kirisimasi. Ia, whaafonga mea sa mua po afoni whaopoponga po ani au ilinga o ni mea le a maa abatua le maa au nanga le nei o uli. Ia, malotu le epa. Malo whaaftai mo whanua. Ia, se I whai se tala. O ani teu ngor kirisimasi. O ani tau whaia I atu whalenga o le nā maenga o le street o
no fai o iai no mota. O ali winga ma teu ngore ni tau sa. O le tūlanga le nei le taulanga whātau I mangele le o te no fwai Mangry Center. E whaale tele ni teunga. Ai o ona pōna o mawangaile tala se vaenga o le West. Sa waila ni afoi. A mai ni ata o le mā nei o teunga maota o ainga. Pe le whai whātau vanga. Ia waitanga I mai o tua. Le tua wai whanua. A Santa and Mrs. Santa Claus. Yeah, right. O a fo ia I la u whanau. I ho'o fo I vai taimi nei. Ia ua mu lo uma me te tono o le whale. Ia le ana pō sa whaireta pena ngā whale ana pō. Ia a le mo mai ne tala I tamaiti e mai ne se taimi whaafiafi mata. Ia atulanga na iai. E ui lava I le o tele ni vaenga o le mātou taulanga whaatau nei mangeli. Ai e tele tapenanga isi centers a. Ia e mania le fiafi na lule te nga mata I mōli. Ele tu sa ila ma le vaitaimi o mātou no nofo I Australia. Australia, it's full on. It is full on. E walanga I ele tau wanga e whai le council. Ia o I nā te vai e tangata, they go to the extra mile. I whai o le te o lunga o whale, o luma whale, o luma le fo le lawn atoa ia, wa matua I whai mai te unga. And apparently la whapea I eila le nele o le West. No whātu ia tā whiana po, tau tā titi. Tau tā titi e tā mata, e whai mai, e le West tamai titi te mata. Ia, tulanga na iai, ia, le wha suia, wa style. It's all the Christmas colors. You know, you gotta go along with the flow. Yeah. It's the spirit of Christmas. Te sila fia po I, te mana tua foi taimi o tatu right. E mese a te mfuru le uma finals a onga. Na le oa I a onga, na le oa e tā whawhao o mai a pia a whio a iai. Ia, o le vevela o le lau te tofu roi te tonu o lea foi. O lea foi, bookshop foi. Ia, le bookshop foi le ai foi lengo. Le meto tisi, le matawhele. Le air condition. Ia ma. Ia, apena foi le library lea, Nelson Library a. O pi o inai o, ia inai. E vai, mata, whaitau tusi. Ai te sila fia foi la. E leanga la le library le, a pe o leana no whai atu I le whantusi la le tonga, a lotonga. O pese I o ke manga kua ia pese a Jim Reeves o Christmasi. Ia oi. Lota wawa. Ai, le lopo ena wa ai atu ha. O lo te whewa e masauta ana. Vai tini o Vai. Vai otre ina le sa fasa lauli ti ola via. Ia oi na ia. Ia. Pea tu whaina no vai taimi o uma na tu ua o ngā tuanga uni. Le fia o tu pulanga ma Michel vai taune o Christmas. Ia, o te loa na ua ta pena lo mauta, ia aure mea tā ua o le ta pena o tā roto. Mawhanua. Ia. Moni. Ia, la sefe awana I Christmas I te amatai tapukara. O a o le taimile nei e tō mānatu ai ia o ngā mātua. Mātai. O le taimile o mātua sa whai whaatasi mātou Christmas. Ai ina ua mātou whai inga loa. Wa no te singa la e mama dad. E ele tūlanga whaanga nge pela a. Fe sea ia mātou mātou taito lua. Ona o le mauta mana na o tula whanua ia o mātua. I le pō le Christmas Eve, o nei whailwhai ngā loto o mātou I al mangoto. O le upu lava to e ina dad, no matter where you are, you gotta be at the service before midnight. Ia po whea whakalapu la sa e taai. Ai e wa ai lava le wati le teimi e teo o mai ele a matale whai ngā loto le fiafi a. Ta longo. Which is it's something I look forward. Wai pe o le tiute le asi o mātou tamā. O iana te ua lunga o le fitu vo I lea. Ia. Ia,
A umalai na. Wela tulanga lawa mai tawa to ina matua. You know, wa fa te leina no matu ainga o fai ainga o fai whanau. So fai lo lai matu ta mama matina le tu la fono lea. A week before Christmas, e fai yele meta o le Christmas tree at a mighty. Which is, o ai lama e te fia fai mea lofa i ai. O ai le niece, o ai le cousin, o ai le auntie, o ai le brother, whatever. E te fia o le aso la lea. And then at mom and dad's house, in the middle, it too a massive Christmas tree. Yeah, surrounded with so many fuole la awa. Yo la so la le fai fa pitoa I lava ia le foi le ainga mo mato tapaiti a. Yo la so la na tu foi lo me alofa. Tu sala o le mafua anga fai yo mato tu langa lia. Ona ola I le Paul Kirisimasi Christmas Eve and the Christmas Day. We're not obligated to come to mom and dad's house. Ona lewa umana fa'atea na momoli me alofa and all that. So o mai lai le so o le lava o te muli ta iai. Ne lava o te muli ta iai. E fai le Christmas tree na o wala awina leo nephews and nieces. O ai lava I lato e lava mai. Yeah, my role file mato Christmas tree. We have a few drinks. File fina ai ia umata api. They're not obligated to visit me or I don't have to go to somebody else. Yeah. Then Paula mela le wasui ne la ufana. My mom, we still want to come over on fact ya la faila le mele. We have a 6 o'clock breakfast. No matter how drunk you are, you've got to be here at 6 o'clock in the morning. Mane. There's a nena te look forward ya ui ele kirisimasi Mana ia tele. Pe o nai vaenga ia tātou te tue mana tuai ia le e sa tau matau wa tuai se senga o le tātou fo I tupulanga mar tupulanga fo le ia the way how they celebrate Christmas. Is swinga te le lawai. Ele swinga tula e papat. I've always said to my kids, I've always said to my kids like the mannerism on the table. I still instill that. Mom, why? No, this is o ngaya matuan fai mai te. I'm passing down to you guys. They foi la kilisimasi o te tamawhai lawan to use the traditional way of celebrating. You know, e moni nowadays was sweet, but ia tau tata lawa I mo le ala I le lato whasinomanga no mai ai. But yes, I have noticed the big changes nowadays. E moni lava e mana ia fesuia inga. A wa iei fo I nisi wa le tā pasa ai nisi o whanau. Ina drifted away. Ala o fesilia tua mawhanua. O e tau mana tua your very first Christmas together. Marita mau tamiti. Nasa anu te li whaia ni rua whanau o le piwa. Last time mo fo le te mantuai le te mi. Oi o ron mo whamana. Oi to ina po to ina ya. Fai mai la vea oi na iai. But you know, those are the days o lai talavo. Yes. Pe o le nau no ta inga lava leo langa sa I nawe taimi. O le alu ta whao. Le alu ta whao. Inu o nā sa wok ki le moe. But nowadays, you reflect back. Na te whapea e la ia. Oi, a whai mai nei lai ta maiti re toi ngā o langa ni. Ona e ita la ia. And yet, it's something that you have done. So in other words, la, ta ita la le taimi nei, try and find a way. Find a way in whaina mo moli le mule fe au ta maiti You've been there and done it. At least let them know you don't want to see them repeat the error from that day. Ai o le mani e fōrili.
po o anga yo inga tatu whanau fo i whai mai. Pe o le selo la tama aisonia. E po le atu inga move mai tamatia. Ua matua i o tama nino le ei. Ai se alanga foi na mua tatu whiora. Ea, esa. Moni lava, Ka whē so whake kenye i a tā whē. Ngā vai kengi a. Fai mai le toi ina. Ia o le misteli o lilo le nā le sem. Ia, nā lo, whaftai. Nā, tā mata ia i le tā por kalami pasani, tā pu ia. Pero vai tu pe se singa foi se no urena se tu marole na si ai. I think o sat paitea. I think o sat paitea. Yes. O vai tu. Yeah, mas só o message ta o fatia o lewa wanga i mai lato i le no whanga au tui i le mauta i sa mauta sa moi vai tele ona o lo i se mo linga le ale a foi ale tu malo sa paitea. But te ava ia so lea ona tua ia lani ni me mana ia la tu la i mai ia se tato mata i tu le aso se fulu wono ma le aso sufitu. Okay. Wa ai la oe vele antale tanu ni fa pe ni le masasa met ko kilo iska kai la ku fo experience I went for pengi te va. All I want for you is Christmas. I want for Christmas is you. Yeah, na pi mana ia fa to reflect il tua nai. E le faita tu va fioti. Ia ai tatu kiri tu mantua temi na tatu ora mai ai. Ia ole tu sa le fa moi le asi se asinga po le to mai le asa paitia. Ke mantua fo le taimi le no wa uma le fainga palota. Le sa pela sa mai le telo i tu malo. Io na isi tu malo le mo sa la tu taimi ia le pefto a maua taimi e fai mai ia la to asinga ngai tono la to vaenga. O batu te tele fa longa Ele yeso taimi te mata tu le pa fai asino pisi fa umala ta penanga no fale nele tai awa. Le fta mo so taimi pa to no what esem le fale le tai. Le lafta o mai dia fale to pe mo ta por kalami. Elo ke ina lu ti tu ayo so mai na ta ro lengo asiata. O rola o suspectia. Ai mo power me no vai tu ruma. Lai pau mai mo pusa apa mo me tele lopo ai ana for falo longa le fast ngai towards them ia por la tu avenga de fast ngai tu sa ta o ai o le ta o mo fanu ta amata i mele ele o fa teme le va ai tu malo moni lava yo ele o fa teme le va ai tu malo io la tu e mese fenga malo e ala foi la na ofa pe mo moli o la tu sui o lo la tu mana i o va fai ua tu malo mai se o temi ne e isi fasi upu no fa longo atu ia i tangata le na fai upu fa fetai i la o fionga le di pare mia o le nau ta inga o le lotu ia fa au le va ai ma fa maoni i le atu nuu ma le lofa i atu Pawana si fasitala no maua. Yoe, ia ta pero awore se. So ta te va ai amatai ta no fo ni te mi. Pe o le o mafai o na whaangaloina e tu malota i tasi. Le latu whata waina o le momoli o le latu sui i le vanga whai o latu whatu tuaina. E ono mauai manuia mo le atu atua. Ma tu wai me fa ne nefu wa tele ai ia na ne nefu la tu la so foi tau banga e moni le sa nanga na tu la e pa moni le sa nanga to tele o na i tu malo ua langona la to le fanga i tiel mal faftai e la to te momoli le vi inga mal faftai le tu fa per fo le fionga le li pa de mia ma le na campenita ona o nei fa manuanga
Na tutupu mua o le fesili mua lea. Na tutupu mua ni whamanianga whapea I paia inga e lua se fulumon tupu le mita iso. Le ai se mea na tupu ai whawhetai le nei whainga malo. O lea wa tupu ai ia manuia nei. Ia, whewha nga lela wa e mai le mata upu lea. Wa o le mea tonu ale le no fia a matai. I le whaasoa le lei e le fionga le li pale mia. Malanga ka peneta. Tu sai ma le whainga malanga le sa alu tutuila. Le na o le tatala ina o le mauta fono o le malo tele o Amerika Samoa. Tangai whala iai. Na tupu mua. O le whawatoe whaopopo lesi la sanga I le historical history a Samoa. Ele I tupu mua se mea ia whainga malo le pae inga tofi lau sawa ia tula epa sau ia fia me. Ala le melo ingi. Wa tele malanga sawa ila tau tutuila. Tau tele whaalongo atu e o mai tufa ni a. Malanga muli lava. Lena malanga ia fia me ma ila tau lena o I tutuila. Before Christmas, whapene I taimi tau sanga lentea. Ai, o sofa ia e leo ia le fionga a lewa vea nei mapale mia lau le mali to. Right. Na foi mela whainga malanga le a fia me, na tātou whalongolongo o tufa ni tupe ma whaile whasoa. No. Sa whawhewheteina I lava la tau tanga. A lea mele o tula I mai nei. Wa I ele whasoa le leia le fionga le li pale mia. Ona ea, ele selfish tu lo le ngana le uptu sa. Ele selfish. Ona e moni lo na alofa whaasoa I le atunu. Whaasoa I le atunu. Lea rai tupe na mai, umana tue whaafo I le tupe tono le treasury. Iai mai ona whaasilinga. Tufa, I sui tō fia. I efo I sa mea mapale mia. A e tu, ta ngaila iai ana o se tangata, e tau I masui. A e, ia la mela mai mawai fule sene ia tu la e pamafia mi. A o le nganga mama o tangata, loto mama, langa o tangata o le tua, le na ave iai. Ave I wha lako taputonga ese. Wha pean matanga luenga leo, wha soa le lei. Le winga na, le fo ilawa, le mawhai ena, I tu malota I tasi. E lato te sapaia. Lato te tali sapaia ono lea. E le I tupu mua ni wha manianga wha pia. I o lato I tu malo. Moni. A o lea ua. Lea. Leo sa saal manuia o le miliona le nei te tono I tu malo ese. Ia mese. Lela I ele wha poponga o le a 2 miliona. A ele to ese I tu malo. E toi a fo I toi oi. Le to yese I tu malo whapea ia, o le ngā whatia le ama. Ia, le no vai atu ne ia le tae au, o whai mai le sen mai tangata e te au, le laiva, a li mongi ma le upo o lea mai Australia, la wai whai mai, sa whai le tana noanga mana wō paanga, lau whai pisinisi, whawhena tau wola tau tau Samoa, se so ie to te tau whaaleanga, le se tau ngata, la tau tuai na tau le pua malafu tuai whainga malof to ato lai mai. Ele I ato se tolu masina. Ma le fias futau sanga o iai le whainga malo tu le epa. O inana amata tau taha soi fuanga. Ai le se tau taha soi fuanga na Samoa o afia. O le meo lo o afia le laulangi atoa. Le whaifafonga uma Samoa I nei New Zealand. Samoa I Australia. Ele pine foi whapena o tau Samoa I Amerika. Le si tianga o tau o loa. Ele ule Samoa I le tau o le suau. Le whai il whila ua inga o loa I vaama. A le la o mai whaama le se so ia. Ua au Samoa o malama o tātou tangata. Ele winga tono nal tala le whai taitu la epa. Trafte telea, ma nei a tele le mele o tā o iai. Ai te sira fia foi mo fanua. Le ua mai e tātou le au mai mo foi ma tapaanga o me tatu nen tava ai langa tatiri matamatu sata ua tatiri matamata ai pio le failo mai o le tali fa alo al fatue atu pea man no fa alo e
avea i le fa'aloalo le manatua fo'i o le li'i palemia asiata fo'i Yo. io e sa fa'i fo'i soafa asiata io o mela ia tava'i atu le mau palapala malo pusa'apa ma me o le tali fa'aloalo lenā ia fa'afetai tatou au langolango fo'i ia le fa'amanatu mai ia laga tusama ua matele'i mo se matemi matamatai i le fo'i vaega tāua te o pe pa'i atu isi mea lena e tāua ua toe fafagu mai le vaitau nei o le tausaga e moni lelei oe o le vaitau lenei ua lalata le kerisimasi ma le galo ia i tatou mea o le a fafau se manu le li'i palemia e le fai kerisimasi lona aiga o le sa o le a'aga Moni lelei saunoaga na tula epa. ia a o le taimi fo'i lea na ia foi le mala'aulia fa'apitoa lea na mai fa'atasi atu le epa ma fia me tutuila e mantua Ioi, lena o mai tutuila. ioi ia o lea lana mai tutuila na o atu ale palu ai ana o la'ua manuia na fo'i atu mala'u leai ma se mea na ono e lunga leai ma se mea a manatua fo'i o no i vala'aulia e le mawhaina o savalivali Moni lelei tula epa. So se valaulia whapea, lena sauno manino lava le fionga le li palemia. E iai lava le reservation with Treasury. O iai tipe wha leo mo mea whapea. Ia whea iai. Tato te le whaalongo o au ili mai le whaasoino le tipe ma mea. Ai whawhetai le fionga le li palemia. A mai malama le whaasoa i luma. Whaafofonga sa moa. Whakaya o ka pa i le mele. Whawhetaia ua tā pa i le mele mo whaafonga le atu. Iyo e. Langa tā ua taimi. Tā ua taimi tōnu ale na maraulia mai tutuila, la ua uma i tōnu. Wanga o uma, e sawa. Ia no uma. Iyo e. A o le taimi fo le... Man tua sa ta tau foi na fiole, a o le taimi o... man tua sa minsta ia wale abe ese lo ona o latou ia le la ona o latou matula epa ia o le tulanga foi na le malanga le na o nei le malanga le na o nei mala le fionga le malo le sa va tu nisi fa so wa sa i me tu ino tula epa ia o ia a adwa la vanga o tano pe na te lea mana ia ma te fa pe mai sa ta tawana mai se vala aulia onga o le afo te tala ino le mautafono. O ia o le tuangai, o le tono mauta. O ina mana o to ina mai sona vala. Mana o to ina i sona tu si vala aulia. E sa o ala ni ka ko kala ula ina fe tu ye ita. Iyo e. Tole, ka fio lai sol. Se ta la noa i le mele pe wa ta o fo mele o le la toa le a penga. O le tau o soifuanga. E te sila fia foi o ma fanua. Ta te o loa i soifuanga ma le ola. Le ai se atu nu e alu lunga tau o loto e sauralo. O le ala tunga le whapean tatu o maia e whapea e mi le titi e lunga. O le asu. Atu nu le nei reo tau ngofie ma fanua. Tula epo, o le mea tonu lama. Io e. Ana ua whai ma tangata ia. Le whaau ngā o le mele whai malatu au penga. Moni lei. Mana tua o le mele le tu alanga i le fionga le li palemia. Ia awane i o tātou wola whaalango i o loa mai fafo. O le tūlanga la lea whateta inga. A o nei la ina tupu se a foi. Se natural disaster, wa leto mawhai se wālele, leto mawhai se waa na tui whērwai. Whawhiwhela na ola o tātou tangata. Mea tonu ala lea, whawhanga au moa, whawhanga au manu pālangi o waa. Toto le talo, so se mea toto. Aonga le teimi e ni whawhitau li whapia, o le mawhai na tui wheoa i ni waa, e lao ni o loa. O i nai loa i le tau tai matala, le fionga le li palemia. Aua tātou te whalango lango la i loa, o loa ia mai whafo. Wa a tupu tūlanga lea. Ia e le a wha tia tātou sa moa, ona o lava le me tango lima iai.
A le tūlanga la ia le taunga tā soifuanga tula epa. Ai, e wa whai mō lātou lea, pe whai mō lātou la fitanga, wa whai ngō fia na mai. Whamai ia wa whasilia wō, lau whai bisinisi taunga tā, whawhena tau ola whapena. Na ola lava sa moa ia, e maua le whai, ma le talo, ma le tī, e soifua mālolo ina. A o le teimi le nei, ia wo, o tautanga i whole iai, ina ua ofi atu la o loa ia mai whafo. Lal me o iai o tātou tangata. Wa tele i lātou maua i wha mai e sese. Ono lea, ua tau sa sani la i mea nei, lo lolo le whetau i mau soifuanga. Ai mana ia lava, to tōna iau ka pisi, ni au pi tamato e ta fole fale. E lau mua sa mua whawhanga le mua mai whasupu. Whawhanga iau manu palangi, po le povi, po le pua, e mawhaina fasi a mai, vai tu aisa, a wala le supply mo le vai aso le, whai e me tau sa mia ainga. O tu langa na iai. Ta awata te whalang langoi, langa o loa ia mai whafo, o loo iai te tonu exercise duties, ma mea uma ne o tute, langa o waa ia whea i ele tau ngō fie. Ele whapehalu ni vai waa nei. O le suahu, o le kisa, o le pingsing, tele me whaonga hai. Lela e add uma le cost. Tau nuu mai la ili atu nuu nei. To e add fo ele tute, o le whela ua inga o loa nei. A wala le o atu sa mosi o tato atu nuu. Le lei ale ta pai I mea uma ia. Le lei ale ta no. Se ka koe pa ia le te nanga ese ta ua te mile o Christmas. Ese le ta ua. Aisea, leo o whaftewa au memelo o te manatua. E sa o le le. O le malanga le ato ua le na o tonu le na mai tutuila. Ai atu leo sa tia si pania ia si. Mai ese leo toe au mai ai teimi whapene. Te ofora I se sa moa na te le mantua mea. Ia o whai tu la epa. O I nai whai lo mai ai God's timing. E le taimi o le atua. Na sa tia le fionga le li pa le mia I le taimi le nā. Ai te leo le whae a ina le watu o le atua iai same time whapene. Nga le wai tonu fo le tala whaasol pito sa moa le fua le lei, le whaasoa le lei, lufi me le lei, a le fionga le li pa le mia. Just imagine le whaoso na watu mala ua. I le malanga le tutuila. Le whatu, nei, le whatu e foi. Ka ke ngofa whapusole. Nana o mai ngeila le vahanga le anga le mai ngeila le mau malanga nga o. Le mau malanga na o. Tu sa lava pe o ta ilo ia oi oa. Pele mau sa utala. Pele ai sa tawahu. A le nganga whaftai. Sole. Ese siliman matamofia le me o fai. O le me o fai. Fasa fua le palapala malo. O a me una maua mai. Sole. Te ofo si sa moa na te lela mona ina melea. Fa'afo I le tupe le atunu. Le sila mele na maua o le malanga. Na tutongi a tangata lung pasisi. Ma le se furu koko sa moa. Ma isi mea fo I o le whaoso. Tusa na sao uma tangata le malanga. A fai fo I la fo I mai atu e whaasoa I oe. Tala whianga. A le malanga la le no nito rua lea. Ma nisi mal. E palu whaasa pasuile mea. E manto foi e le malanga le na o le na pe o te ngia e tua o lo tu la epo. Tai leva na tono no. Le telo ni mau malanga. E tātou te le whaalongo o sau se leo whapea mai ia a mea o le whaasole. Le ai, e a mai tu ngu lawai lātou tanga mo lātou a ingan o te whawhetai le fionga le li pale mia. Ona la, o le tangata e tautua, o le tangata e moni le alofa I a Samoa. Wai le sa fua le na whai, mo le lufi ina o me le lei, mo le atunu. O le tāua o le mea lea mo whanu.
Fai foi la o le li pale mia i lan faso. A o le kapeneta ma le vanga atoa. Nga ali pau ale soson. A o iai se si tu tonu o vanga foi fa leo lilo ia le me o le fie i fengo me. Kasi lana me tonta tu va ia au lava ni to tupu le mele na tupu to ono foi. Tasi na me ali tonu atu la epa. O le manu lau tile a le fionga le li pale mia. Tala noa i lana kapeneta ma le lato au waa. A fo ile na mai manino lava. A o iei se mea te fia whaasoa o iei so langona le fia pe o tia i sesi. A mai i luma tala noa fo ala mea. Ia, wa e titiro whala iai. O le leo le tu ai ngā winga ia. O le mau se mau poponga ma se file mu o le vaenga whai. Ma o whapewua tue ambe alo ma fau tua ia te sema tau sanga le tia nisori. Mo I alo tala. Tula epa, aua le whanga ti Apollo. Ulanga pole le ai, o le tāua ia o timing. Pei o le pe kau le ia malanga ia na o. Ma mea ia. Ia ai le whape, le o whainelo ma whawhori mena, a le winga o la utala. O le tāua o me tupu timing. A whape le winga le o la utala. I le teimi na tupu ele mea I le fionga le li pale mea tau sanga lentia. I le manuia. But, me momor tangata loto mawalalo. Tangata e mafuta I le tua. Ala le wa ese le teimi le wali liu le teimi o le tua. La me wa iai. Matua ai tuu wha maatila ia. Ina ia wha peana wha fufonga mai mua sa mua. I lona lufi mea le lei. Wha asoa mea le lei. Ai sea. Ona o lona nau I lona atunu. E alofa ia sa mua. Mana ia la tala mataisa po tiere no falo mo tundi. Sta mai tinga falo tala e tau mana ia le avea fai pia. Ia sustain ia le taua o mei o vai ele fai to ngalo ia sa mon mele. O te tonu so se tu ma lo lava o tu la I mai Yesu o le fast. Mai iai foi tu ma lo tu la I mai Yesu o le HRPP. O lo o lātou mawaina le whiau. Wa whaatali tonu ina I lātou. I le manuia le wa saa mai te tonu I tu malo taitas. La wa tali tonu I lātou. Ma whanua wa mone. Aves tatala wa leo mo tino sa fata mo le la to effect pa rota titi. Le fu wa vai do matusi le afu. Al fon fetalai. Leo fa manino met fon fetalai. O sa fata mo o le atu e foi e faile te pena mai sta tala foi ave mo sui o le atau fetuli ia to e tau mamau a ma mea e o e famsino e ta ua te le vanga le ta por kala me ina ia ta o ai le sui o le ata pena pe fast pe tau mamau a mea ia le tupu mai tu malo Moni sa noanga man fautuanga tu la epa ia wale la wo tanga kolosi la api lea wa o le na utu ia I le tā fia watu tā whatata noanga. Ia, na o ni fautuanga I o tātou sui o ai o malawa sui o le a tula I mai mo le by election. Pe te fast, pe te sub, pe te HRPP, pe te alu e a for individual independent, I alo fangia. Wa ai ele te leo whawhita uli le watu la I mai nei. Fe tōso ai tolo le whaingo nei whamasinonga. O lea, e leo se awala moni, e leo se awala tala whia ngaina awe nei tangi. O le bava ai masei taula malama o lesi. Ai paule whautuanga tau tuana. Awane I toe whaia le nei tūlanga. O ai fwoi nisi wa le mele le tūla I mai nei fwoi. Le mamanu fwoi la tunu. A whai o sau intention e te alu e te whaavalea ina le sui tau wā. Ina I maua I sau tupe. O le tautua, o le whautuanga la mo sui tau wā. Aua ne I se tia I eto I ngā mea.
o lea wai una mai mau wai le tofi o le tūmalo sai le fionga ia tei, seve tei, o na o tūlanga lava ia, wa o le mai tau watu pe o na ia lava tau ainga le o tupu le whanitongu a. Ia e na le watu whawhautuanga, ia mata alia le suita wā o ai lava o tau o le a tofi pe wha tusi lima ia nisi o tau i tūmalo o tau te o le tau wanga. Ia mata adia ai lai to inga mea whapea. Alo mamau mai ai. Wa e lai manino tu la fono. Aua ni to e whaieni whato singa. Yeah. Aua. Pe whapea mai o ia ale a mai sa utupe o e li poti la tau na tu la fono. Wa le alo te iloa e sa tu la fono. Le si vai mea. Se ka kaunga mo ria ka kau whamalea ngi a. Ia le winga tonu ana tala ha. Ia. E ile si mena whaalonga tu i le whioanga lea. Tau sia i a sao fitfilinga al fast i tangata le atamu ia. No whaalongo le taimi o le palota lea le na umatu nei. O tatou sui so le pe le ku mai lona no. La itia tu palota ale tatou sui ia seve. O seve o sofa seve o isa na. O te tau manino ai through marriage e i tanto ainga na no foi tonu i le lo matua sana pu. Na e le sofa le seve. Ta le la te wharongo tu whainga palota. So le ele titi mai ia palota ata mai ta isa minsta. I lona lava nu. O lona winga. O salamumu. Salamumu sa tawa. Lena maro mai ai. Ia. Ai. E te lela le whaina i tangata ia na lena o toe whaitang. Tangata sana pua. Iyo, e tulanga na iai. Ia le foi la pena mauai. Ai lava ni la tau me whaaloto i whale. A le ua toso e setua ia. Ia, ai panga lea. Sa tatau na tilo fo i tangata sa anapu. O le tofi. Fia ni tau tangana maua e la tau se tofi. Ia. Ia. Lea ai, le ua maua e la tau le tofi. Ai o le tamai tai. Ua min stala na fionga. Ia panga lea. Ia paule me tātou tatalo. Awane i toi tupu. Awane i toi tupu. A leo te mauti noa le nisi o sui ia la tamu moi. E leo isa napu. Leo mai isa tawa mai. Yo e. Ia tātou talo. Si waf mai te lele i tu malo o sa tawa. Ne no. Ia. Wa leo o tamai tai foi le la tu tamo e mai na. Ia. Ia tātou talo ia. Ia ai pe ole no vatuela por kala mena po o se e vai se tu malo ai o mai e palota i se tangata e alu i le tuangai a o le lo le leia o le malo le fia ngai ma le lufi io e mo le lufi lufia o le tamau ainga o le to a se tu malo ata mamaila fili se la tu sui e sau e alu i le malo e tau sa ona me e moni le sa nanga na tula epa ia o le ale me la e mana o ia aru sa usui e aru le tuangai e le o tu malo mai e mai maule taimi le se tofinga e maua mai ai ia ma le si mela lo no winga la tu la sui le e pisi a tuele ma fau le la ko strategy le lo fangi o le pepe se tau tau sui fo esa e le se le na tala man tua foi se tasi o lato main supporter ia i wele ingoa Andrew Mowat lea sa alanga Andrew wa tinga foi le pese tu le pa faleanga lauli e me ia le la vai tu la mai lauli fainga parota wata tauna sui le pese sui le nota e ta ia lato pese ia nga kongwa e sa wa ki nga ka linga ni ka mo ka sui fo ta mo tar sui fo a te sila fia foi o te lo ya o e pe te o te e se masa mo so le lo ka ko kongi o ka fainga lu mai le winga o lauta e tupu pea e so se malo le tu ni e tupu e alu lunga e le se tu e lunga to sa lunga sa
Ia tanga e tu le par taimi nei. Taimi ale nei whainga malo fo le wei nei. Le na whaisi tanga tutongi. Yeah. Le na whaisi tanga tutongi. Yeah. Ta move e whai asi na tele tuan ta upu. Ia koe. E le koe kiringa o ka apu koe I. Okay. E la tato e anga ia tu le breaking and sawa nafi. Le na sawa a mail observe whalango ia lato lai po resources. Ale la pe fōringa tua pita sa oisi mea. I lea tu la epa. I tangata ia au ACEO i intuturi mai le. Ia mai le telecommunication. Ia, o lea o batua le latest. Ia, si au mai. O batua le latest. O te le batua la ni ngoa. Ia, mana ia. O te manu ma o te respect for I. Pe ona tu o lalo le fionga le li pale mia. E te taunga breaking news le whainga malo. Ale almelu tu la I mai. Ua a mai ele. Ai fōninga mai la le breaking news le na tau a mai ele observer. I fōninga mai e tūlanga wa le tau tuwa I anga I whainga malo. O longa winga lai le breaking news a broken souvenir. Inga me tō, wale ngā. O le o moni ma wha maoni le news le na o mai. Ai le o se mata upu la whapea ua tuli e le whainga malo. E lo involve malo. O le mata upu le na a mai nei. Le na a mai nei whapea mai. O I la tau nei. Ma eu fo ia la tau tifinga atu la epa. O I la tau nei. E malanga I savai. Nofo ai. No nofo fatani malo. Ma fai mai e ngale malo. Yo eni me o whapea na fai. ACEO. Io e. A whapea la, they were under investigation ele matanga wenga PSC. O la tau e pule tangata whainga wenga malo. Ai o inana ave ese complaint. Le sa su e ina I loa. Ala mea linga o isa vai. Lea le mafua anga nale. E o whamai o ala tau personal business. My goodness. Yes. O le wai au ingoa. Pai ono whai atu. O le manunga and we have to respect tutuunga tato whainga malo le au mai. E te tauna breaking news le whainga malo. E le o media outlets I tua. Te tauna breaking news ma le tato whainga malo. Mana ia. O lona winga langa tatau I le si tau oso mena po o tangata sa potinga le fast. Na la toli potia tangata ni. Ia. A whai foi tu le pa whape e moi o tangata e lango inga le fast nga li potia. Wa tala whiunga. Wa tala whiunga. Ia ane mea. O ane mea la wo e whaita whaonga. A le tutongi tu pere mano. Tinga inga istangata whainga nuenga. Ai o lato e whaia lato ori. Ma whai lato ta whaonga. On their own personal reasons. Yes. Sole. Kei loa lai le I ua lewa na whai e lau whainga runga. Wa tasi ne tangata tu lou wai le whape ofe. Tasi ne tangata tā whawhau o lau whainga runga ni malu. Mo ia. Le ai ma se pepelo natala. O le tā whawhau ia pe I oe. Alera, o fia po tu langa le situation o whai e na malu. Ia koe kepa e rau wana. Leila e le se malo ta whawhau malo le ua tu le mai. Tulanga na e tulepa. Ta lofa le tato whainga malolo tula I mai. Ai o te tali tonu foi. E le ono foi I la tau. Ona wa tele tau sanga. O lawa la tau wa ai. Wa la tau wa ai I le tele o whawhita uli. La tulanga I whai. Mata I tū lo la tau le me tau na whai. Le whana sau noa le fionga le minsta o ta longa. Le fionga ia sewa muli. Ia. Ia mata ala. Usu mai le ngā luenga. Ai lo sau.
Nana e sa watu silo ngo e to alu fale e moe. Ia peila e fōringa me whapenala tūlanga leu tūlai mai. Tio si whaukala iai ngi mea a. I lengi ka mai so lele. Ia tatu ngofala matiti le tula epa. A whai wai ei se maenga se su engal PSC o la tau nei e ba ia tangata whai ngā ruenga malo. E le whai fuala le whai unga a. Longa winga wai ei ni wha maunianga. There's some confirmation whatever le tūlanga wa breach ai le lato au nanga. Ia. O tala whiunga ai la le whai o le whai unga lea. Malo, ia, maskam ka fōua tupaina. Ia, tātou whasolo mai ala ni tā upule o le tātou cases, Le case le ia matau tia tūlanga wo i ele neim tā upu, e moni se whatantanoanga, se tasi o tamā, te le lopena e mawainga le whatantanoanga tamā le mai le māketi o ia. Le ai te le mau. Whapele tamā. Wa tatau ona whata ua ma whaalo alo ngia le whainga malo o tūlai mai. O le whainga malo o tūsi lima i ai le atunuu. E ua le ai se whaalo alo ma ua vea ma mea a ua le mautonu ai le atunuu. Ua tatau na whai se fufanga. E moni sau nanga tamale na whatatanoa mai a nafi e le radio Samoa. O le ai Radio Phoenician. Nina lato o mai e le makitio na. E moni la sa nga tamale ono le tuu wa tuu le aya tatau a le tu malo a wa pe wa fata wa le aya tatau le HRPP i le lato interfere i te tono le mata upu wa fale adili le la wa tūlanga mai e le tūlanga wa le ise mau tono le tu malo wa le aise la le wa whapea mai wa vale fonga va a le tu malo la i ni fe esesia ingai la ia I tangata e lato te langolango ina le fionga le sui pale mia. Ia mae foi lato te langolango ina le ia I le fionga ia tu loma. E malo silfa olo ata wale amai e tu la e pa malana vaenga. Le se me interfere I lato. A wa malolo fata mali. Wa vai ele nei la vai fai ele nei tu langa ele toe ina. Na te le fatu ua se file mu. Ya sa I fo la le ine o le inviting nga ye tutuila. Ya, titilo tutuila na tele e na tele o fa se tau mafainga fa tupu se file mu. O le nei mata upu matua ia lia e mai e winga tau fa se tau fa leanga ma tau fa lata. Ai mai o le tangata o te tua ia uma mea nei tula epa if you agree with me or not. E matua ia o tua ia le whaalata tau whaasese o le fionga al whaipule ale tau I tu malo. Because ana le ai ia e le tupu le mea nei. A whai foi, whawhewhewa e loa I le tau whaalata. Le foi sa sau ia toia ato tuli e le fionga ia pali I le sa vea ma whongwhetalai. To atuli ina ia awane I tatala I tua le tangu. Wa maila ia le wata tala le fionga ale ya li o li ale pali le tangi ale esela na mele wa fai stambo to lupi me tonu ale ta o le tau fa se tau fa balea you know in other words a titilo fola ia tulanga le tula epa ona le tulanga la le o te titilo ia ia o le tala noanga nei na fai lunga le telefoni le recording le wo mo le tu le whamasinonga. E pau leo o lo whaafonga I ai. Na o tuiloma ma namula ulu. La tau tele o whaalongo ina se si ufafonga o tui lupe. So ele aila, it's only a hearsay lewa whaalongolongo I ai a moli mau ia whonotoe namula ulu ma limongi. Na la tau oe ave ia moli mau ia. O la le lo fai tionga la le o ia tu le pole lo to tinga le na I le tulanga le I le fai pulo tau I tu malo e le o stanga ta fa maoni o fo le taimi nei titiro I le tau I tu malo o le ase tulanga la tau te titiro I la tau o I la o te fai ela o
this is my analysis. Mm. O le mantua fo i le moli maua a le tuangane ia Sam. I le case le hit and run. Na fai le moli mau to see a Sam ma o le officer o leo. O ai sea, o Sam o le eyewitness. O Sam o le eyewitness. Na va ai tino i le mena tupu. Ala meno iai, i le i wha maunia Sam. A le wha no noanga la. This is only a hearsay lungo le telefoni. Le iai se o lato na va ai na tu ulima e to e lupe se tupe le limo o tu iloma. Le na ai lo fa longo foi la e le si fofonga le fionga le sui pale mia. E na o leo o tu iloma manamla ulu. O le si fa lai tu. How low can you be namlo ulu? Ilo nofo record le tala noanga matoi loma. Na ilo e tu iloma lewa e record na inga ia. O a mio fau la na mo tangata corrupt. Mane, te lua, e moni le lei. Talo sia le whaawa wina o le la, wale ua, wale la whaawa wala le case la firsusuenga. Wale mwhanta tala i tuartang. E le to isi whaawa le hija pipi me to case. They're out. Yeah. Ale mea tau, ia abe perto tolu le moni mau. E mea na i talo sia ia whaawa uri wanga ia tolu moni mau. Nanga moni le lei mele ua tata noai. Lea la ua whaawa uri case. Leo o tātou o whapea tangata e saola le hita pipiro whaor kesi. A le mea sirina le se o tātou na whaalongo atu i se talia le sui parimia. Le langona se leo. Le la ua mai o na taunu atu le tolu suruafe. Taunu atu le fitu suruafe. Ia le lata tele i o le vaenga le whaamisinonga. O le a le environment o tō rua whai pule le na latu ma le fitu suruafe. O le a se leo mai sui parimia. Mantua tula epa, it's only hearsay me ia tātou te whalongo iai. Ele o iai, peona e sau noa, ele o amaia se tali a le fionga le sui pale mia, e counta ai ia morianga ma tala ne a mai. Mantua foi, e wha pe se fulu e morianga a tui loma whaasanga i le sui pale mia. E tui titi se lau morianga ale sui pale mia whaasanga i atu loma. Ia le tūlanga nani se i tatou tā lia. Wa le wa wha wau lea foi. O le si mena o titilo foi la ia iai. O le mea ne wa tupu. Na fito a tupu le mele ia o ke tokwa. A le tatou whainga pālota na whai lea solufulu iwo au kuso. Le la wa toi titi lua maa sina talu na umal whainga pālota. E leo ni whaato sina leo ni a. Leo na sau noa ia tui loma o le la ua agreement whaavao tamadi. Ia, a whaila na accept tu la epa le harmony agreement. Why wouldn't he accept le talia tui loma o le la ua vaa whaatamadi? O lesi uso a whaipule, lesi uso whalea didi a ngaile. So why can't they accept it? If it's good enough ya lato, e mawhaina lato tali yanga le harmony agreement, lena sao mai yai mod yanga. Alela, they can't accept it if it was somebody else. Ele ia ta ilo iai o le ai e whamasinonga. Paua o le mea o le lato le pitola au. A le va ai ale tunu. Taru e te le atu mawhauwhau o tatou. Pe atu fatasi. E te le atu o tatou mata. E te le atu fatasi o e mao ma le whaita wafi o Samoa. E te le atu lo latou loa. Ma te le atu le latou wa ai. Ngai lor to ono fia mata o latou lana whai e whai. To po le alava la tai mai o latou o le latou le mta whai oi. Pau ale mea fule le ona o latou ai le final saying o mea. Yes. O le whaanonoanga na o la tō sa wale le leo muri sa wale whai unga o me uma. Ia whai tau atua le atunu. Ia o tele uro, o la sau si la fia i se la ngona o tangata whale alili. O te la ngona o ia taimi nei i tangata whale alili. O lawa o le la ngona
alofa Ia. o tia lātou loto e le toso whapautolo le vāo to lupe matui loma. A o lewa umana tatalo le tūmālo ia i nei tamadi Ia. e o e tatala mai tua o mai soalau pule. O lewa umana ta atia le fua wa mana na o ye le tūmālo. Le foi la wa mana o la ia tui loma. E fai le fina ngalo lo nai tūmālo. E tausi le file mu. Ia mantua. E le o tula epa ma le HRPP vai aso umai tua le tūmālo. They have nothing to do with that. O tui loma will be facing le tūmālo I whanotanga me whaia le tūmālo. So ua ala tata waila ia tui loma o naonga ia usita ia le tua laloa alo nei tūmālo tatala ai mai whaalelei. Ia o tūlanga nā re satam whaiai ai pangalia. Ia ua oso whaia la le fili la leo namulau ulu. Leo mafua o mai mea nei. E muri ta pa ia namna langa fai pura matu tūmālo. A se ta pa I ma ele vaenga le mataria foi lena sa tala wa sui ia le lo ia lena to va e unasa ia e se Alexua a le to so mani me lo to fa wa Alexua ia le o fela le tu ai unasa I me mana tua na laina na fase tua ngalu Alexua ona ua fa popo atu le HRPP to tonu ele mafaila e Alexua o ngā conflict of interest langa o lana ia au nanga as a lawyer e na o tui loma. Ia, lela, I tātou tāli e vai aso fau. La fai nei whina wa inga le vale nei. Ia, o ai la le la tūlai. Wa te o le mele na tūlai ai la ia le fionga iau nasa. Ina ia te e lava pau le metala noa inai. O le whaalava, le intervena le na watu le HRPP. That's it. They're not involved le whaingo le case. A fai nei lai o tu le songa fua to ala ngona ina se leo le fiunga le li pale dia na te li avese tupe. Na mena le fsiringi ai vatu pena vatu se cash, pena vasu se check. Ia la vatu inga form na abe tupe. Tailanga, there is yet to be discussed about nina whaito lau ngai te tono o le mauta whamsinonga na tātou maua I lola I le au o le paipa I le vai aso fō. Pāwa le tausanga tātou tatalo for both tui loma and tui lupe ona o le tūlanga le iai o le wate le afianga. Pe ona whai atu tula epa. Tupo uma mea nei o le whai pule o le tau I tūmālo. O le peye le senga o le audio o le audio recording ma le o le video kau ke vai atu fōringa. O le audio. Ia leo kako le vai kei mo le AI. Yeah, they can always alter it. They can do whatever it can be done. O le fesili la, le te fesili ni ai la. A whai la na record. La mengalenga record whanana. La mengalenga record whanana whapia. Ai le whai loa sa oe. E na mulau ulu ia foi. Ia tuiloma. Ia. Maria oe leo so lela recordinga lau. Yes. Then it's up to Tuiloma to say yes or no. It's up to Tuiloma whatever he wants to say. Te matawia foi e me pe ola o ngei pe foi me ke ia ke ponge mo machine mai ke oe pe ke kalia le la record le so no vinga sa pula fongo me ele ngata foi le tala ai ko alu abe I ai le se fatangana me tangata ele audio le ka ki koe pa ia mino langa no fai atu langa o fai mai sole fai kala ma fai puleri ke o fori ia o eri malo ai ko te pa ia le mele langa wa na mai ale te sa na alua ia pari tula epa o le wingo la tala le no fa langa le o pose lilo le mafu anga wo o il mata upulele o onga le wai ai nei ele o sesi atangata o namula uru na mafu ai o le la te fsiringi ai fo ila au. Le whapea na o namlau ulu I le fionga ia pali. Talo sanga te tala e tualanga tangi.
Yeah. Ola mo tatala e pali. Pole mea na ele tatala ngai pali se ia mo mo fa se la tala ma tuiloma. So Yeah. what has he gone back and said to pali? Watali mai tuiloma wa io in order for pali e tatala e tualanga tangi e mulmuli ale ya e melia. So it looks like na nofo mana na le recording le nei se I na tatala le tangi le na fai pali. Fato au mai roa dia e mai le mea nei. Matau dia foi mele mafanua. E foi lele te roa le te tala no mele. E to tele tanta le mal mai. Ai na au por que le man me tonu ale te tala no toi fa pale nginga o meia. Yes. Yo so le mela le na le ma fu le mele. Ina o sulu atu pali, fe pali ia vai. Au e mana on mena alu la o ia I foi. Ia tu loma. E ave excellent tangi. Ai fa sau ia na foi mena ia le failita e vai lá e a meia le la tata no le reality o meia essa o Moni sa no nga tu lepa ia ale le to ia lu sole me to no ale tu patua ai te lola o ma fanu mata o dia na le futa uma le pe face 1 o le case lo uma the what is it ta kutia al face 2 la le continue ne le son fu o te lo e tele me reveal ne il case e fai ai moni me ta te tala no ai ma me ia manatu la tunu o matua le situ malo e ono to e fai ia paro tala tisi e pa wala wa uta tunu tu le bele la batsa o la mai le fa lo ia fai la fa wa pele tu langa le case le fionga le sui pale mia matu iloma to e tatala lo la le case fa sa le anga todo to e tatala lo le case le tangi alio ia wa leo la fa wa I ma foi la mo tangata fau me leanga ia e no te tonunga langa le fa wa le case le son fua io e tau te langona e fulai na te lo fa pe mai lo ia si avatula se tala le tsupalmia wa mai le ai na te ia na fete na I lola ia le o vai nga ia it's gonna be a hearsay de toinga tulanga le la tulai mai but then again it's on the discretion lavala ia ali I fa amasino o la alato fa tau taiel mta upu nei ona tatou misi alofa I lole le mea tau mawhai mai I fale alili lua. Io o le vaai mai o le vaenga o le tumalo. La tau valea le tumalo atu. which is no forma in reality atu la epa. O la fa o e afa pe o te nofo atu I tumua a o la to interfere me la I tumalo. Yeah. If that was me, I would turn around and tell them where to go. Because ele se me la mai foi tu mai la to wisu ele oni pisinisi ele la to ale mai fa fai ole o fale alili ele o se vai fa fai fale alili ole tu malo mai e pule le tu malo Ti fa bol mulea mo fa no se fa sa o atu arta tele leo mingo le ai se sini la tala na fai mai o tele o punto se matu fai pule le o tele o le mate tala no e avatu sa o ia me mo lo tu si la fia o fai na fam talanga fa me o le te punto nia le matu fai pule le ai ia vai me o le o fai atu na alu le sa fon fe tala fai ai na vatu le fa me punto le ai ia pa o mai taimi tu la epa a tono na misinform le tangata le na le sa o lan fa longo a tu la ngana iai fai o le la tala lai I se talo sia ia se miracle wa o le la wa dia e mai ia namla ulu to e tatala lo la le case le nei I le vao namla ulu ma le sunga ia pali li o ta eu ai te lo fa le case le I mo fa te mata o ves ese lau ia tangi ai foi te lupi fatoi fa no umana masina e o makis masima to son foi le umang fanga solo case le
Ia mantua e o tua le tai me fai ele pai election o a sa fata la e ona. Ia, sole. Leki o se, ia tasi lea mea. O le se 10% ala toina. Ai. Ia e fai me ke rua ainga ma ko inga nga fu e ko ia. Oi le ai fa mol mole tu la epa. Tu la epa fa mol mole e le iso tapito le pa. Ma la pa mole mole le iso pitanga le neito e ina. O I lola, e loi e le atunu. E leo fa maoni fa msinonga. Leo tatu tata, leo tatala mai le avanoa. Se i o atu la le HPP. Po ani mea fau. Po hani me fo o manatu ai e toi te tala le fai unga o fai i le 10%. O le mea tona le tu la epa. Langa le toi ina e ese lea foi. How would you call it? E fau mea leanga foi. Mana tua le wapa ulo ia le suita maita ia sa fata. Ia. La fo wai loa toi ina. Lo ia i fo se suita maita i lo o toi fatu lai mai mo sa fata. O ina vai e se o momo tangata fau mea leanga i le leo o va vele o so mai. Ta tala mai loa ia le afo le sifupa sene. Na ia mai le sui o le HRPP le. Ai ngano ia. O ana tu la fono o umana wha mawina i te tonu, even with the Court of Appeal. Lena whai, e manino ai la, to activate le se fulu pasene pa mai a uma petitions ma a yeini by elections. Ale nei le whai by election sa fatale woso mai. Ai o ia la whai ni special privilege e tu uli matu le me mana o ai. Le ai e ia ai atu tusa uma sa moi lalo tu la fono. Ia, se tatu whaatetaria. Awa e maninoa. E le toi malue ia le whai umana whai. Ai, whai e tu muta. O le tulanga le vele le pe o whasea tangata whapea. Oi, la wa whai tu la fono al whamsinonga toi te tala le ai. O le te tala le ava no se i o mai, po ani pomu sautia o ro sau mai ia. E toi a mai e lisi tulanga, la wa umana tā mau le whamsinonga. Once no wa umana na sio le whai unga le kora whapio. Ia o ia la amwhai na la toi te tala i tua ia whai unga whamsinonga. Mana isi kako tira to paua le nao si mea. E uma tau sanga nere, uma whamsinonga. Ia, o le tātou te talo le atua i ona ia whasino ala le ami o tonu. Leo te whalongo atu pe I fōringa e au na to o lua ta mai ta I o whasi tau whetuli I sawhatalua. Lelei, pe a iai i oi. Leo te tau whalongo atu. Ia wa tūlanga na iai, a whapea la whaftaita ina. Tūla I mai le a fo le sui o sa whata o le tina, ta mai tai. Ai toi tū lua se tina foi. Ai mawalunga langa pasene le pasene a fo ia a la tawa sifu. Ia, waki ko tātou. E te roa le mena le tam whaito ina ia vave activate le melea. Au le mawara whai ungo mea. Ai pare, mena I loi mamuti ne whau me leanga. Wai tu sa ape whai nei. Mantua le mena tupu ia tō matanora. Ina wa activate uma ia le suile mai a la tawa sifu matua ia le pata. Ana to mai foi te tonu Nora at the time o Nora sa ia ala meno iai. Nei wa na toi ia o nei foi tina wa toi whaasanga tauanga ia tō matanora le na toi ave se whapena fulan meo ia I le suilea. Te alofa ia pela feo lolo ia tō mata ele pe tasi erfono sa whai ai. Australia. Ua tau tala o ia na whaia me antanga luanga le na whai le na laungai. O ia o le minister. Ale o, sorry. Ia o tulanga na iai tula epa. Ai a whapea tui ina a sao mai ai loa e activate langa sfupa sene. Ona tā mau ai lola ia. Ai a uma le pai election a sa whata tu la ile tina. Toi so o ma le tina. Ma walunga pasene o tina nea I lo pasene a le sui le HRPP.
Ia whalola o le tala anai whawhawhine. Goodbye, Felicia. Mana sa o le ia o le 10% ia tātou whaatataria sa moa whaafonga. Le fui sia ngā kau ke Russia i vaenga le. Se pai mai ale vaenga tamsinonga. Ia, o le ale tūranga o ie. O le... Ia, whasauta uena. O le molianga foi lea o le whasio tangata o le tustala. Molianga pali i lea sia figao. O lo te ena pe pali i molianga e 5 leo e whaasanga ia te ia. Sa fina wina e le fionga ia nasa unisa polu. O lo o tūlai mo pali i lea fianga o lona mawhauwhau. Hello, is that true? Or whapipi ia tu nei, ina ia awai ne ia se molianga, na ia whaasao ia te ia. O molianga ne o moliai. Molianga mua o fasio tangata wha moe ina. Molianga lona lua o fasio tangata pa i valea. O le tolu o le umia o se au upenga mata utia, lena whamtala ine leo o se sama. Len molianga lona lua wha mori, pa i valea? Fasio tangata pa i valea. Molianga lona tolu o le umia o se au upenga mata utia, lena whamtala ine leo o se sa mala sa whaongaina. Molianga longa wha o se anga ese sa whaatino ai sa wanga. Molianga longa 5 o le wha o 5 manua tu ngā. Ia man tu whala tula epa. O molianga ia na prosese leo i le amatanga ina ua whaisu esuenga ma mau waile sa mala maua male anga ese. A le penu o tau mai tau watu e le amatanga po le awhanita usanga ua whaapea mai ua sa vavali i le thin air le sa mala ale anga esi. Mata utia nei mea. Ia lela wa ato whaina o February le tausanga fōu. O le ato e laulawina ile nei mata upu tono whamisinonga. Ia. O le o tau whanonga o tu pe o whaiwhaianga o le iasa ngai fi mase Mase sama. Ia wa o lesi so ngana lesi fo i mention nga lesa wala awina se taimi le matanga o tausanga nei. Le na whape mai ai. Wa le ai se whamanianga wa le lopo feo i ele naisi por sa mala. Na fesili le fesili nia. Mana tua e tono lentanga renga leo. O au upenga nei po o mea na mau as evidence na whaatupu ai se whalawelawe. Ele mwhana tu na whai vai o nei mea. Panga nā wa ele tangata wana abesea. Au te tali tono foi. O mea e loka ai mea nei mo au upenga o whaongainga as evidence. E na o ko mesina mai lato mawalunga yaiki o to ngā mea nei. A whaila o le tinai e ka mai kai morianga. Le ala se tatu vai whane mawhau iai. Man tō whala matanga ina wa whesiringia le tina. Tau singa e ia na tupu whala vlawe a. Ai alwa ina wa tūlai leo. Wa tūlai ia lo ia. Leo wa maua lola le mele wa diagnose wa pia. She's insane, mentally insane. Yeah. Yeah, le lau whatali lo atu le ruling ale a foi. Ale whamsinonga ia te puari. Februari tau sang fō. Tere lopo wheme o so mai le vaenga na o le pasio tangata pa i valea. Teilo ia teo. Morianga ia 5 le whapena tō laulawina i te tono whamsinonga. Ia, whai atu pēa. Tau. Le whaina pa i langa e relate la le mele o tātara noa. Ma le mele o morieta me te ulise. Langa e pei o lea iai evidence si le tate whanonga monga tu le umia e te me tai lea. Ia, o le tūlanga na iai tula epa ona o le tūlanga o le case la lea, le tangi la lea.
le tangi le afia me whaasanga i le afionga le li pā le mia. Ma whapea fo i le tina le uso iali se. Apparently whapea o le tangi sa whai, it's a criminal. Ai ina ua whai ele su enga ntanga luenga leo. Ele lava moli mau e whai, it's a criminal case. It's only a civil. It's only a civil case. The case le afia me? Yeah. Oh. Ioe. Ale po te whalongo le o te agenda le mea. Yeah. Te pēo te sang fōu na ua tuanga iai. Ia, le. Nā, le lungo whamasinonga le keisi le amanta tatano iai. Ia, sa no ni sisi vai o. Ia, na ole tatou le saunoanga le fionga le li pale mia. I se la wheiloa inga malpulenga Starkist ole whale ia leo lo o toa tele ai le mamalu o si o tatou atunu o lo o ngālu ue ai o tautanga ina ia whailoa mai i le whainga malo ni tūlanga o mea e mana o mia ina ia whaanelei ai le au nanga mo tatou tangata o lo o au ina atu ngālu ue Starkist. Whapela sa whailoa e le pulenga o le whawhita uli tele lo o tūla ai mai. I nofoanga o lo nofo ai o nai o tātou tangata nei leo atu ngā ruenga. Papela lo wasa unia le company ni fale se tolu. E no nofo ai nei tangata ina ia awane i toe o e no nofo i o lātou a inga ma le tele ai o whawhita uli. Ia papela sa sia le fionga le li pa le mia ma le konsula. Le fionga ia whatakaio. Le nofoanga. Mantua le whapea mai wa. Le watau sanga na mai le tātou eka e tasi. Le watau sanga mai tātou eka le i... Tau mesina. Tafuna. Le ai le eka sa moa le tutuila. Tafuna, Tafuna, Wa toa tau sanga le se meo whai iai. But apparently at the same time, o le tātou konsula, o loo rent le mea lai no fuai. Wa lewa na tatau na build se fale o le tātou ale malo o Samoa. Whailo na ofisa autu. Ma whai e se fale no fwai le konsula. Pehi o le mea le iai nei le konsula nei o Kilani. O le te le whanua o le malo. Ma naia le fale la iai. Le i fwai. Ma le fale o no fwai le trade commissioner. Ai, o me fwai la le wa lewa na tatau na whai i le tātou eka le tatonu o Tafuna. O le la whapesa i ele se singa le fionga le li pale mia markon ele no fuanga le ne whamoe moe whaua ni whale apitanga. Whamoe moe la le mo tātou tangata whai ngā duenga i e tu vai atu tutuila i ngā duenga. Mana ia fwoi ia tam whainga le wa whaali manino e le fionga le li pale mia. Ia ona tā, ia? O le tau o le mele pa ia te tele me o le tau o le mele na o le sa wai e le koti o le mele o le tele o tatu tangata whai pui. O na le o atu o tatu tangata ia manu nofo i o latu a inga. O ia le sa wai le si le mafu mai whawhitau li lea ia pe le fifia le a inga po le ale mea i tūlanga po le. Ia whapea, i ni tūlanga wa me tau tupe ia wa o oila le tūlanga pe wa whaafefe ma whapea loa ale a mai o le atu la o e cancel le sponsorship o le lato pe whainga ruenga ma toi tipoti anga i polu. Ia, tate leo e se marimele, ele whanau noa foi lele. Tipoti ele si upolu le si upolu. E tōn wale nā. O whanau noa, ai pila mele tam whai ia le li pari foi ma le maro temne ia Babe loa na fausia fale ia. E whai wha apartments. E o atu roa ia tangata nei matotongi ia le renta tangata ia. Iyo e. Manai? Manai e fufuanga tatou whainga malo. Ia na tanga i maila ia le Minster tupe. Ua whaailoa mai le fionga ia mulpola na rosa i le mamalo le atunu. Ia aua nei whaapopole ina o la tau loto. I le ai o se pasene whaasili i le au whai sao whanga ina wa mai ale end of financial year ia yuni. Ono tūlanga la lea tu sai ma le snap election nea tātou len tūlai mai.
Ia sa whaamuamua I lātou e le o toe whai ni sauwhanga whātaitainga o le au pensiona wa le o toe e ni lātou sauwhanga I tatono nupi whā. Ia ma I lātou o iei mana onga whapitoa o le tino. Le lana maua I lātou pensiona si tanga ma mea a o loo whapea mai, o loo iai se fuafuanga le ofisa o le nupi whā mo le au whai sauwhanga. Iei se lao se taimi le ropo le masina fou o na whaailoa mai la leo. Mana ia le tamwhainga tatou whainga malo. E le o whaapea o afoi. O tu au noa ina le ai o loo iai lava le au nanga mo I lātou I e whai sauwhanga. Ia. O le mana ia o le mele na mai e tamaitai whaamalama. I le whaapea o le aise nga le pe fu mela na ta wo fa malam na mortalo tupe fa fo se ile na fai ile o afia le fu la o mai to mai te fa malam lama te mai te tupe o le afia o le snap election le fu la ma wela afia o le ai le o te ro sil e o ne to san fo e silia tu la to fa longo tu te mai te mai te minsta o le asilia tu fa manianga o le amaua mai ile no fa ile taus ile am tanga tau sanfo. Yeah. O te lango o te rofo wa te lo tau sanga o Samoa. E o lo le amatanga le tau sanga wa ea o ngā whanau. Yeah. E iai foi whamanianga e amai le nupi wha mo le au sauwhanga, whai sauwhanga. Ia o te langona foi. Mana ia foi se taumwhainga o lo taumwhai iai le minstau tupe ia ma le vaenga o le nupi wha. Ia la tā mai lola ia tuila epa. Ese le fia le loto whaafetai a le atua. E lona alofa ma lona ngalelei. E tusai fo I malea fo I tamali o tatou atunuu sa ave fua mo I tatou e le taalonga la kapi. Oi, ia. Le whaafotu tupu suafa tule au pupu muli anga tele fata Brian Lima le lua. Le fofonga la taua. E se le matango fie ma le mamalu o le tāpenanga o le whaafotupu lea. A le fionga ia tuli au pupu. E tolu aso sa whai e le whaamoe le nei. E se le mana e le mamalu. Ia e me se foi. Sa e le whaamanmalunga le fionga le li pa le mia. Ia e tawalunga la tai au nei. Tae o nei le pine ai ia whai ia suafa matai la le fionga ia tuli au pupu Brian. To titi over se laumon tupu nofo. Io o suafa o le sula manaia o le whaatafa manongi o tau sala muli anga tele tolo ngā taua tanga loa ma isi suafa la ainga poto. O le tumu ia nene me nano le mata ina le mele ia satupaitea. Ona sa mata la le whainga nofo le tae o ka le toa teli. Ua ka oni mea ia. Ta ua ia o mea o nofo ia whai Nanga pi e isi tangata ele on manino le ai. De mafuanga le na whai ka pia nofo a meo ainga poto. Ua tatala I tua suafa o ainga. O le whamoemoenga ato o ainga le na whai ua whai tale whapia. E isi mafofonga foi ele tatauna e matai pe nofo I whafo. O tangata nofo ainga o tatana ele o te whapia nā mafofonga te mil nei. O le whaasafua mai whaasalapa mai o ingo ainga I whafo. O le whamoemoe. E o atu tangata nei tausi to tele le ainga. E le whape whailo mataina a saule e vai whafo. E ai e sa e la vea atu I tau pulenga. Ainga. Ai le leila le pule mai. A whape ala tau pule atoris o se laure na. O le e mamai ia mo meo. So o le mena te tauna maram la mai to tero tatou. I le whape se longa tero te nofo I sa mofta e matai. O tula fono le atu nuula iei e te alatu I sa moe whai e no matai. O wha moe moenga. Ia e ngā lua atu e lea ni tau tatou fo I tau tua o le ai tau malele.
Pe foi la Ia mena wai tula mapela I la tula epa. te fai malanga I so fai. Samoa. Yeah. Ma so se mea fai mea ainga ia e lim fan pu. Ia pe o le situlanga le nā lea le inga malilie ia sao ainga e whaasafua suafa a. Yeah. A o lai teimi o whaalave lave mani ne whai ele ainga. O la le toe alu I le mata whale. O le a alu sao whanga mo le suafa. Wafa. A whapea mai ala sao whanga ia e tai 5 afe a le mua whanua. Yeah. O ai uma mua whanua o la tau le nā. A whapea mai tai 5 afe tuila epa. O ai uma le tuila epa o la tau le nā. Wa uma le taimi whane wa ngalu lue a inga I se awala e whaafai fie ai o na tausi a inga ai mai se foi e ka le sia manu a. Ina ia alu tulanga swafa a. Wa taimi nei ia wa whai ilangi le to tele o mata whale taitasi. Ai wa tula I mai la swafa nei le wala ina whaasafua. Ina ia lufi ma whaafai fie na whai tau pulenga ma le tau singa o le ainga. Ia, wai, iei ia ua fine matua lela, tu sa tasi ma tama le ua matai. Ia matu pea a whai whafonga mai meni. Le mea wha matala iei, te mai tai. Ile se ngua te sau e te vai. Ile se ngua te sau e whai melo ngua Facebook, ma whai meile mea male melo. Pa au ngā, o le aso se teimi ai wala au mele ainga. Ngai oi, se teimi a wa lela na fo itoa mai ero wa finele ai ngonu tina I whangamalu. Okay. So le mela le te tau ala po whanongo loa mai pwile au matai au. Oka se a whai se lau matai o le nā fo I o matai atu li au pupu faule na one. O ana matai. Lena fai ne tau. Lena fai ne tau. O I la le no whapewe. Ai wanga se ngase la fionga le li pale mia wale iai I. Wa lo ono no foi la o na lo e to ono I la to lana no foi ne tau. Ai whato au te ila wa sen mai la e tangata I Samoa. Le mele fai le mauta Samoa. I le sava le ya tatupai te hapea ia o lea la le tio a le iai le fionga le li pale mia I no foi ona le iai fo le totua ngia I mea whaali ale vaenga wha whai Ia, wa o lau sunga o lau tofa e te mua whanua e toe tupai. O ele o ni mera ni ngua fole le e te vai le lalolan. Ia iare te mita ti tau whanonga tu I lau tofa iu sau fu ngi sau ngaku. Langa leo tatou. That's right. Leo langa leo a whanonga longo mai la au matai fōwia. I o tauloa, na ala na wha matai o tau e ainga. I o tauloa, e mo o mia no tau au. Ia e mai sea la, ia. I lo nga whaatai, so le tele lo pito pālangi e li I tele I na e ola mai leo nang whaapalangi, ma lo tu pālangi li e se li lo fia makai e li. Le langa o au te alofa I e so grandfather. O lo grandfather, na le to alua na o lo tina ma lo na uso. Ia lo Christchurch. A le uso neo mato tina, ma te whaingoina o le pālangi, o le seina. Wai le mai maua se sene I whaalave lave whai. O si o mato tina lava e ngafa. Ia o le upua le a pā, lo grandfather, whai lo tina eva, tau tua nā lo u ainga. O lo u ainga e 5 vai. Ua toa tele lau whanau, e whaia lau tau pulenga. Ia o te alua ma le tala le nāsi o grandfather. O manuia fo ina. O te de seru atu. Mena o te at mai ina lava o e mo I ata te tali e mwhaita atala I nisi teimi. Ioe. O te de loa po o ta whea nai o lo tele atu rana pito e whaitua ina lau sunga ili ala tofa. Pero la le stala le fia leo langa lena unofo nei umarota po kalani. O ara mata fusuanga. A le la o vai nei o leo fai mai lau tamo mori maori ua cancel fusuanga lefta atu e fai I Januari. Fusuanga la le ai? Chai o petaia. O I pea no titilo se mea na po. Ia, a leo te nei o le mai
e mori mau ola ua cancel fusuanga o le ua tu ia January ua mapepa le vai o le isia mani le tu fusu machai. Ia, o nei le vaveao le te vai atoi sa wai le breaking news. Oh, so ua ngau fo ilali ua fola vale fo ilali ia. Tamai te tasesim ta apule au te vai atu ila pito. Alu le te inu sau fangu wai. O tai fono. Ia. Tai fono o le vaenga o afo ingomea. Bloketi. Pon pa vai. Lea ua mo leo toi whaatafa tingan whai melisi o li lao e ave turafono la au e am la au e ave turafono. Ua leo toi whaatafa le mea o lea pau le mele ua mai fo I whai tionga. Pea I siau o komikieto wha including the Prime Minister. E siame ua komikieta ngata ia I le filfilia e o latu tumalo. Tele ilola isi tumalo. Aina o le tumalo langa lena au mai sa o e li pale mia. Ua longo atu ia. E le komiti o le whaia interviews ni whatanuanga. E to whala to e le o mawhai ona ua le ai nisi applicants. E le ai nisi tangata apply mo le avanoa. So e le leila tapa I mea ina e wha manino le whalongo longo le what complain. Le ngore lava ala langa fo si ovanga. E matu te le mai mauan matu apply ona le fasili mai ia latu anga vaa ma me whapena. Ia lela u manino, le u fai mai le li pale mia. Ma fua ona le aisana, le aise si tangata. No, whela u kenge fu le nga tamu mo e mai, o whele ngo siawo. Faulu sau. Ia, noa, faulu sau. No, inge lo ele no foi sa vai. Ele peo le fionga le li pale mia, o le fionga le li pale mia ia, peo le mea fua alu sa vai aso uma. Alonga winga la o la tino fa usanga le tselo al palo to abso. Ta ilo leo sa vai. Ia, na pe mena manita to pa il vanga le na fa I was nisinta u porta uina. Ya la so la ngona I mea. La so fai tau I te fono. E wa tala fianga iai pe fa pe wa longo ina. Ia I lātou ia to wha ele mtanga duenga. Wa mana tua le wa whaile komiti lātou te ilo ina ia tusi apalai nei Ia o lela ilo e komiti. O ai le tu malo le tusi apalai. Ia o komeki la wale tu tangata o le malo. E le se siningi le natulanga. Wa langa le whapea na le watu le fionga le li palmia po ai lava to whanea. Whai ia o aule awane I parotaina no this. No, o le wa ilo ale komiti wa umana tofia la to te ilo ina. Ia lau titilo iai. Ia le ai tu sa o ala le tofi I le o lo tu la I le tofi taimi nei. Walanga le manista ngata. Ai le tau dia ele alo papa stui tu ele papa mai tatu tu malo. Awane isi si applies. Ia wa le fola se si o la tau apalai. Ia pola se whaat taunga le whainga malo. Pe whai e la tau le whai unga la tau te tofia se tangata. Wa tanga mela me tona le tau wa sepa taha shaila e la tau ia le tūlanga. Ia ta tauna la tau whaftai. Ona o le manui e whaasafua mo le la tau tu malo. A whaila e mu musu la mai e lango. Ia e iaile a ia alim tanga luenga la tau te tofia I loa ona wa uman whatati atu ala fua a la tau te leo sta ia. E sa o nei meari I mori mau te amen. Le pai mai mori mau. Te I le fionga le li pare mia ua whaalongo atu. Ua tofi la vai satu pai te ale tai. O lana whono whaavai. Mare komiti. Ai li abatua se whaatananga. Le maro. Io e. Ia. Sole. E tau. E la whai wala wa tofi whapena e satu pai tea. Ia te tau fo ia satu pai tea na lato ave se lato tusi aloa ia. Ave le lei se lato tusi. Po ai lava nisi tu malo. Wa mana o lato. Ave se lato tusi. Mo tusi lima ia lima ma whai pulo le tu malo. O le lato whai unga lea tai pai ma la whai.
Ia na vetula ia. Fai la ele komiti wo uma na tofia le komiti ilo ino mta ukunei. Ia fai le fata taunga le komiti, mai fai foi na ia la se taimi e mai ese leo le komiti. Pe la to te talia ina, pe le ai, a o ama fuanga. Se o mea manino tu la epa fa penana fai, e fetali ai i tusi, ina ia fa lawi loa, me o manatu ele tu malo, a mai foi la se talia le, ale mtanga luenga e tu sai malato wa ia inga ma. Ya, wapila te fai a fai nei la len apply ia sito ia sieri i o i foi ringo sieri len tamo i mai sale panga. Tupua? Ya, tupua. A fai nei la na apply tupua. E ta taura na o tupua mai foi, ma sailele, ma tulepa. E o e fai la interview, wape umor PSC e fai e interviews po le tulanga pene. Ia se ta tuwa. Nanga lai fau maa loto ina. O ia te lelo nanga maa sa te taifono i pēa ta taifono. Ia o le fesiri. Lale manui o sa mona maua mai ai ana tai ngā fono ngā. Ne ise manui o sa mola o tele ni mawai. Na le manui ai o le tanga tula epa. Pi manui ang au ia a. Na tonu lava. Ia. E tau fesiri ngia. Tula epa e tau fesiri ngia le nā tūlanga. Pine wha mau, whainga malanga lena o ai nei tutuila. Lale me na iei. Na iei na iei ni mea na mai ese wha manuianga mo Samoa. Nei se mea. A foi lale wato e, tu o foi te tono le, tala wha sol pito Samoa. Ia mea le lei uma nei e lufi e le fionga le li pale mia. E le o, it's very accountable and transparency. E te iloa oe, le mea le na tupu nei, ua whainga tae sesia whainga malo, na tue la asia le mea le. O le o ni malanga papea, mai wha anu numi ia tupe ma mea whapena. O te tūlanga le whape o whainga tae sesia whainga malo, la me o whainga tae ia la tau a lewe, pe o le mea fua le fionga le li panemia. Ona o lea, o ina whaelo mai le tai e moni le alofa. Whaelo mai le tai o lo tam whai si itia, ma maua e sa morfi le mu. O le, e lo i sa moa ia le fionga i le suipania a mo whanu. O la tau nei lai fafo. O le fionga suipa le mia, o le fionga a le minstau tu risi, le fionga le minstau tinamata maitai. Walo titi lo atu nei, le sa tatala mai e le fionga mana ia i o le, o titi lo le mea le tula epa. O whina ia whina tu whalani? Ia. Mana ia i o le au nanga a le Samoa Farmers Association, le na tatala le lato na launch alo ia le lato Farmers Association i lalo la o le UNDP project market infrastructure focus la i tina matalabo and those in special needs mai lato ia mana onga whapitoa na tatala lo ia la le fionga minsta lango mtanga lwenga o whatoanga mwhainga whaiva le fionga ia aiolupo tea Tony aiolupo. Te le foi te mali i no vai atu olo o iai le afo le events le o le CEO o le SROS o le fionga le li fai pule le tu maloa vai singano ia manisi fo i lato le mamalo le atunu o lai e tu langa mawalulunga i tu langa le malo mana ia o le telo nei au onanga te foi mantua na sau no le fionga le li palemia e le tele o tupe polo keti e fan mai fafo. O le tūlanga le e, tuai le whaangai o inga e le tātou malo. A mantua tupe nei, a le umana whaasoa e toe whaafo. A le tūlanga la le iai, le pena sa no le fianga le li pale mia, wa umana awere whaelo i mtanga luenga nei. Whaelo mai po nale me wato alia i mata upu nei. Ia mana ia la le wa whaile le vaenga nei lalo le UNDP le lato market infrastructure la lea mo tina matukulanga talabo
ma e o iai mana onga whapitoa. Ia o te langona foi la, o lai whafu foi la le minsta o whatoanga, Tele o lato fontanga, wa le wata tala le fionga le tui minsta ia lato whaalawiloa ia. Ia o tulanga na wale titilo tu le malanga le no tutuila. Ele i aluai le sui fonga sui minsta o le fionga le sui palemia tanga nuenga o ngaluenga. Ia le whaipule ia taitu ave. Ona o le off island le minsta. Ia o ia la nofo nate o te loa foi peia sa off island foi le minsta ia le minsta tinam tamaitai wai le mfai foi na alu le afo le fionga le minsta lango ia telefono ile malanga le na o tuila mana ia peo le tate tau misi alofa foi isi sui panemia o le lava ua fearua i faatino na tiu te mawhaiva o le nei lava e tau mia atu e nei whamasino ia mantua foi tula epa le tau iai li tu malo le mantua foi tula epa le melen tupu le i la fionga la au del malitoa le lua fes fono le nei sa fearua i foi tele o fontanga alu i loma foi mai an male le fionga lau del malitoa. Le case le wato e whasanga tia te ia. Le na fai le afi. Ia e tula epa le taimi o lepa le mia. Le ai le toa le loto le fionga le lau del malitoa. Fo i mai lava wona ia wha maonia tangata le tua o mea nei. E le sili I folani to finga. I lo le alu sa ili le amio tonu a wale tau le anga ino ia le la fai I. E na sa ulofa mawai. E na fo I mai loa sa ulofa mawai mal tofi. Fo I e lola I e ta pena mai lana case. Ala le manuia le taimio le tua. Le na malo a ia. E sunga la au le mali to e lana case le la case ma peseta. Ia o te tari tonu foi. E iai lava le tua I o tato sui ia. Le tulanga le tula I mai le sui palemia. O lo malanga ia, lo fatino lava lon tiute. Lo fatino lon tiute o ia le sui palemia o ia le minsta o ngaluenga te tele le malo. Vanga na lava o le ale me o ia le famsinonga. Ia o ina fatoa tu oi fo ila I o ngaluenga au taton. Fatasipele tu ma le fionga le sui palemia. O le city department tau I sta tala noa mawhanua. I le whaingofie lona toe tapu e ina. O le soifua maroloina. Leo watu iai. Le whawhita uli. O le ofisa soifua maroloina. Pea te watua pea lava. Au te tato noi. O lo mai mua mai lana fionga le sa ave ma minsta. Tele o taimi. Toi titi ata sa mana toi titi. Se vai le tele nei mau whawhita uli tu lai mai te tono le o le mtanga luenga soifua maroloina. I te whai iai e sasiliana la tara tau si utuanga de le ia le fui sa whai ma minsta. E te whai mai a o lau kama. E moni tui la epa. E moni. Ia ai le peo whatu. E le whapea mi fonga le tino whale aina. O le a whai e tiu te ma mea te tau na whai O le whaanoa noanga na iai. Whaanoa noanga na iai. Sa iale te tenunga fia nua tula I mai le tofi. O lea ua. Mua lewa foi tau sanga o tau sinio foi ia I upu whai a malo. A lea whato a maua I ilo na tofinga wha minsta. Sa iale te tenunga. O se tangata o le ana ia whai le tofi. Malami o tonu. 100%. Keinoa. Le lopo sa mala lau kama le ngat kaupa o. Lena ta ua mai fasiotinga o tustala. Ai o mea ngako inga pa o na ngale sa pa o ngai le maliu le Moturana iei, whai mai o le tele.
te wo o fa maonia la tu la epa wo o fa maonia o le mele na mata wo ia mati le whaingola o sa wha en mo whanua a I. mantua mate atu tonua o loo lunga la lo le ngasi o si o tuangane matua lea sa pule le fale insinia le malava lele o ina la fita o toe o lola ia iai i le mautanga ngasi panga lea ole fale mai fou a sole e te whaitete la pesa wali e te tonu tu la epa wale to inga cars whanga nge very slippery palasi la iai sina suavai e te whaitete la te se ia e mana tua matua i ta ele uro tangata e pa ua e tau le uru si maa e te mauno ti te tonu tu mai lea mea i wet floor alanga te watu pakeke mai o e sisinga to e tutulu mai lungo le ale mela o te fia atai ni ya to mai fa mai se vai fale ngaru ola ko fa yala ko la ko fa ya fale a me ton mana le te watu ai le tala le tua inga le tua ia le taunta so fuanga le fainga malo fo nei ele ato se tolu masina ale watu ia me wa leva na tutupu le fala le mele ia nei le ofisa so fo malolo ina ta lo fo le minsta ta lo fo tato fainga malo ai le o vava ai tinga i ele tato fainga malo o la wa o puno wai o a me fale le fai loa ona le tele yo fa fita u le tula i mai i te tonu me fala le maua o le te fa ya tula wa tala from experience tula epa ona o a usa unga lue sa moa i le company constructions company mai nei o kilani na mata wo sa moa me la le maua iai ona o fainga la fale mai fainga o fale fono ma le fainga o le tate o fale ia na fausia la mai saina fale fo ia ele a toa se tai se fulu tausanga ma le tata me la valele ma fa fa masino la o tu fa masino wale la se nei fa masino nei a le tapuni nei nga wenga ma tape nai loa fale la ia fale nei na fausia saina the skills ma mesa la to faunga in the tradesmen very poor ye no file maintenance yo e fai ole le anga ia leo te tali tonu langa le taimi sa matonga lulu ai foi Samoa le tu langa le nei e tusa e atu le tatununga sainga batu ia tatu tangata whainga nuenga e le toni mawalalo ai o le telo le tupe e le nofo i Samoa to e ave saina le tele melele satu lai mai le tulanga o le very dodgy lato le lato tradesmen very dodgy o tamaia e matua i te e lava ai o nei na sauce structure engineering e mai e whaia se singonga ringa mana o e mai lava lato tangata e lato te whaia me la le tupo nei tutulu mai lea mea tutulu mai le fale fono aia oi le falfamasino e alu ia ina falfamasino e te alu tau piipi e te fefe te songa savali pea o le taimi susu oimi tutu solo mai pakete ono tutu o fale ka pena fale mai mtotua ka pena fale mai mtotua ia ise fale pakeke ri ka ko fale ia fafifena fana e mai pakeke tali ele tutulu la le nei o le si mesa un popole ya uia ona this is my experience from constructions company mana tua le vaile a wele aircon te tawana service la le vaile na ta iono masina po ta isfuluru masina ia ila le son mato ele fale mai a te falonga e se ale manongi na o fa tu lo la ia it sounds like it's a moldy smell o fa tu lo le tala I lesio nis fatu
o le manongi le mafua mai le aircon, e le o servicinga, e le o fufuru mama, ese le e toi ngā mena iai, Ia, o le wau la maua le isi minista o lo whiangai ni. Na prima nau tau te pena se whale ngā osi ai lo ki sende ai e tonu o Samoa. Yes. Instead o le toe au mai o pea nana tau te pena i sunga. Ia pe o le lava e slowly lava le alua le malo te mini. Le lava ua whaatino mea ua whorofora mai. Le pena sa no le fionga le li pale mia. O le taimi le nei, o le ave le priority i le mea ta tauna wha mua. Leo confirm mai do approve mai si kei nai ne lua. Ia, leo mai approve nga ua taunu mai ua approve mai leo New Zealand. Ia le mea fo isa talano ai, ia le fio le li pale mia. Ia, ma le pale mia fo New Zealand. Leo vai atu leo fo ringa mai leo approve mai si tai fau i lua. Ia, o taimi nei la, o le la he whaile su e ngā i le tūlanga le nao o iele tai whau lea wa overdose, E mantua whaila tu la e pai to i ngā mea nei. E le mawhaina lata le tai whau nei i nisi tangata. E mawhai e tangata nei na lato whaia se tūlanga iai. E na le tangata le ngafa ma le traininga. O le la tato te fsilingia. O la me lo tūla i mai. O nei le waweao. Nei le waweao na iai le whatata noanga i lunga le ala newsi nei a mātou. Ma fsilingia ila. Po o a mea le mtanga wenga leo Samoa wa whai i le K9 lea. O leo whamai wa overdose. In what way ngā lenga overdose? Iwa mala lipa lang, ia. Ia e. Ia, o leo umatua mai atua nge. Ia, wa mai o mawhai atua. Wa mga tik umala wa ulisi tulepa. Ia, le si yo nani. Ia na tango le ta umai ngota isi una fula ngofo nga oe ai. Pero no whai atu. O lewa ia ui ngoa ai ta avele ta wha mua ma le ta wha alo i le tato whainga malo. Ia breaking news mai lava lato. Ia. Malo, ia ta ngai lo ta ukmasan. Umai ta po kalam. Ia ta ukmasan i lava o le ta jaul ia wha pea le ta asia. Ia, wato tele fo i sio lato kana nafi. Ono tato special le sa iai, le sa lo lofi mai to tele malo latinu. Lau whafonga anga sa mua le whalato e abatu wha malamalamanga. O le tau o le jauli nei New Zealand, e ese fo le tau o le jauli i Amerika, ese le tau o le jauli i Australia. Mana tuala, a whapeta o mai Amerika na le 5 sutala o le $50 US. It's not, ele o se 50 New Zealand dollars. Yeah. E mana o la whapela e whamomo o ia, le la walo e mai la o jau mai o i Amerika i atu la e palele la tau ngofie. O le taimi la e te tango i avele tupe whaatau waila wai. It depends on the currency of the day. A watu o le mawalalo le tupe, ia wa e laki. A matu wa skyrocket le alu le tupe a Amerika. Yeah, and so be it. E te alu lai whaatau mai. Instead, la o se lau se fulutolo New Zealand, you're probably looking at 150, 170 New Zealand dollars, the equivalent la leo le currency Amerika. Ia e whapena fo ila le tato waile nei o le tato Asia Redox. E ese le tau o tato nei New Zealand. Ese le tau i Australia, ese fo le tau a Amerika. O Amerika ia, e pa u le tau o lato o le costo lako product, it's because of their currency. It's the US dollars. It's not the New Zealand dollars. So o le tūlanga na iai, o na wai e fo inis tangata wala au mai mwhasea mai e teau. Le lawa o mana abatu, iai le wha malamanga. O le tato vai o le Asia, e toru se lauta la 5 susene i le pusa
e whā au whangu la popo ale nei o lau sapalai mo le masina atoa. Ia o le tūlanga na i tula epa, ina ia whamanino i le whaafonga anga Samoa. Ne te whaua i ese nunumi whapea mai, ui, lale wa whai mele lato whaaporokiki wa whaatong le ai. Na le lua tawa e mai e hawhai e le Asia mai Utah ia mātou i nei New Zealand, mātou i sponsorship i Australia, whapena whole sunga i atu la epa i Amerika. O le tawa au as a member, ma le tau the retail price for non-members. Yeah, ole nā tula epa. Yeah, malo paftai pawa si mea paule na le so wala watu tata noi. Mea ta mai na ele foi. In tata noi na watu le luma le sapo kalam. Ai paftai tele mo le nei ava noa ua ta fasoa tele mta upu ta fasoina. Paftai foi mo lo sao ia ma le tapenanga melinai tu ia mo le ta ai ole ua mai te lo mai o mai mai foi na ia pa ia la i sau ia ta fa to fai ia le lei faftai tu le pa ia le faftai sa mo la fafonga anga o nei lava matou te tam fai ina ia a watu fa mamalama au ili fa manino fa fai ngofie ona tau malama ai i meolo tutupu si o tātou malo mea sa tutupu ia ma mea foi o le fua mo le vai aso fou ia o le a foi se ngangana ua sala ia tatonu o tātou uma o whanau le tua ma ua le loto maulalo ma le loto wha mangalo ia o le tūlanga le nā a tonu i toi maua se tātou taimi toi wheloa iai ia matuli matai nisi fo i o tātou whamasinonga o lo tutupu mai si o tātou atunu o vai aso fou ia manuia le sapati a tae ao ia mātou i nei Australia o i New Zealand ma Australia ia whapea fo i lau sunga tula epa le aso a tae ao e whaatale entou sapati le aso soai ia soifua ma ia manuia. Te tele mawhanua, whaptei tele mori aturu whaanga i la firma le ainga ia whaptei tele mori sao nei programe nei aso. Ia lelei soifua. Ia soifua. Ia o le nā manatu o le whaiunga fwoi le nā o le tautua ma le aunanga o le nei aso Samoa. Ia te lea ua information o le nei aso ia mo lau whita whaafonga ia maritam whai e longo pui ali i lau tō whaafonga anga. So le leska mai whai kalari ko whai kalari. Ioi, ni e whapena lava winga o le soifanga ma le ola. E o tātou tangata, tātou te nau ina i o tātou manino ma malama ia po le ase me o anga ia misela. O te rao tātou no whai whafo, ia tātou te nau lava ina i o tātou whaalongo e se aso le langa pele ia tātou le tunu. Ioi, pe fia tau sanga o e no fo i whafo mai ma Samoa. Tātou te nau ase i o tātou ioi, ia wale lei mon mawala o me o le o tafsuanga sa ioi ia whaftai o na ua whamautinoa mai ia tupu ia January tau sang pou Samoa nena look forward to fusuanga chai o petaia ia le o whailo mai ua cancel fusuanga ia ona ua manua ia le au ia po mapepa le vai o le risia mani le na tu e whaau e whai po nei ia le fusuanga stemi nei ioi ia na ua longo mai ia moro to sila fia ai e te tonua tatu tu e whiro i tai au ioi i le temi masani a whai e whina ngalo i ailo tatu watua e te ta i ailo sui fua manu ola ini meane i o tatu taupule ia ai le tarafia ngai ma le whina ngalo o tatu matai ia tele le tua i le tatu whainga malo so far so good ioi o loo le lei me uma e moro tu sila fia e po le ale le lei ma lau tu sila ma le tatu vai ai le maroro al fili e le lopo le ale vai tin tau te fiotia ai le o tia le li o lalangi e o mani te mi tatu ti o e tatu e o mani wala au a o le li o lalangi o lo fia ngai pe am tatu e a fua ai o na whapenei mai le mwhai on tatu te iai eisa
that is our nature, o le tatu natura lea. Yo ale aila se well control le tangata o lona tamalianga ma lona tangata. Yo mela ia tu le mai. But anyway, ia lea ua manatu le aseu fu iuta ia lo va o le neaso. Tatu filo i taiau, famania le tu e tai o le tatu atunu. Famania le tu e whainga malo, famania le tu e kalisi e fia i tu tonu o Samoa. Lia le tu e ainga te tasi, te tai o ainga matai, ia maso se tangata Samoa. Ile ngata i tu tonu o le tatu la vatunu, ai so se Samoa ta ape i tu e fia o le neila lolangi. Alofa te latu, rau tō ona masani tu ila epa whaafitai, li o sua o te whatu wha, whaasoi fuasa.